지야 무대를 залбираад эхэлцгээе. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘 또 호세아서를 공부할 수 있도록 은혜 주신 것 감사합니다. Ариун бурхны эцэг минь өнөөдөр ч гэсэн Хосea номоос суралцах боломжийг ивэлийг өгсөнд талархаж байна. 오늘 이 하나님의 말씀을 잘 듣고 저희들이 깨닫고 하나님의 뜻대로 일할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Бурхны үгийг сайн сонсоод бас сайн ойлгож ухаарад бурхны ивэлнийг үслэр сайн ажиллаж чадхад та бас туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 네. 자, 오늘은 호세아 5장 Хосea 5 6절, дугаар бүлэг 5장 6절부터 공부합니다. 6 дугаар ишлэлээс үргэлжлүүлээд явна. 호세아 5장은 그 이스라엘의 교만과 이 패망에 대해서 말하고 있습니다. Израилийн бардамнал ба тийм ээ. Тэр одоо сайрхлын талаар бид нар сурж байгаа. 자, 그래서 우리가 첫 번째 대지로 이스라엘과 유다의 죄를 책망하심입니다. За эхлээд эхний сэдв нь болохоор Израиль болон Юудаан гим нүглийг буруутгасан байгаа. 1절부터 7절이죠. 1-7 дугаар ишлэл. 자, 그래서 우리가 오늘 6절부터 공부합니다. За тэгээ бид нэр одоо болохоор 6 дугаар ишлэлээс явж байгаа. 네, 호세아는 계속해서 이스라엘 백성들의 그 죄와 그 유다의 죄를 이렇게 책망하고 있습니다. Хосея Израиль болон Юудаан гим нүглийг үргэлжлүүлэн одоо тийм одоо үргэлж одоо зэмлсээр яваа. 자, 6절 한번 읽어보세요. За 6 дугаар ишлэл за 6 дугаар ишлэл эндээс харах юм бол юу гэж байна гэвэл тэд эзнийг хайхаар өөрсдийн хонин сүрэг, өхөр сүргийн хамт явах боловч олохгүй. Тэр тэндээс нэгэнт холдчихсон гэж. 이스라엘 백성들이 하나님께 제사하려고 소떼와 그 양떼를 끌고 갈지라도 하나님이 그 제사를 받지 않으신다는 것입니다. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол Израилийн ард түмэн тийм ээ бурхны өмнө тахил өргөхөөр бурхны өмнө тийм ээ тахил өргөхөөр хонь болоод үхрээ авч очисон ч гэсэн бурхан тэдний тахилыг хүлээж авахгүй гэж байна. 그 이스라엘 백성들이 그 마음에는 하나님이 떠났어요. 마음에서 하나님이 떠났어요. Ягаад вэ гэх юм бол тэр Израилийн ард түмний зүрх сэтгэлээс тийм ээ бурхан айдлаарт явчихсан бахна. 이 마음에 하나님이 떠나고 이 마음 속에 세상과 벗되고 그 우상으로 마음이 가득 차 있습니다. Аха. Зүрх сэтгэл нь бурхнаас хоолдож тийм ээ тэд нар одоо зүрх сэтгэл нь шүтэнээр бүр ингээд дүүрсэн байгаа. 그리고 이 형식적으로 소떼와 양떼를 끌고 와서 하나님께 제사를 지금 드리고 있는 것입니다. Харин тэд нар зүгээр нөгөө нэг хэлбэр болгож тийм ээ хэлбэрдэж бурхны өмнө ирж тахил болоод тэр тахил өргөхдөө хонь хийгээд үхрийг авчирч тахил өргөж байгаа. 그러니까 이 하나님을 알아야 됩니다. 하나님이 어떤 분이신가? Тиймээс бид нар бурхан яг хин юм бэ гэдгийг бид нар маш сайн мэдэх хэрэгтэй байна. 사람은 외모를 보지만 우리 하나님은 사람의 마음의 중심을 보시는 하나님이십니다. Хүн гадна дүр төрхийг тийм ээ нүүр царай гадна дүр төрхийг хардаг бол харин бидний бурхан бол зүрх сэтгэлийн гол цөмийг голыг нь хардаг байна. 이 하나님이 어떤 분인가? 하나님은 사람의 마음의 중심을 보시는 거예요. Тэгвэл бурхан яг хин юм бэ гэх юм бол бурхан бол хүний зүрх сэтгэлийн одоо цөмийг нь хардаг байна. 그래서 하나님께서 일찍이 다윗을 통해서 이렇게 증거하셨습니다. Тийм учраас бурхан Давидаар дамжуулан ингэж гэрчилсэн байна. 내가 다윗을 만나니 내 마음에 합한 자라 내 뜻을 다 이루게 하시겠다고 증거하셨습니다. Тэр Давидын тухай юу хэлсэн бэ гэвэл би Давидыг харахад тэр бол миний сэтгэлд нийцсэн бөгөөд тэр миний хүслийг гүйцэлдүүлэх нэгэн гэж хэлсэн байна.
다윗이 하나님 앞에 제사를 드릴 때는 정직한 마음으로 기쁘고 즐거운 마음으로 하나님 앞에 제사를 드렸습니다. Давид бурхны өмнө дахил өргөхдөө тэр одоо үнэнч шударга хийгээд тийм ээ баяртайгаар одоо өөрөө хүссэн тэр баяр хөөртэйгээр бурхны өмнө тэр дахил өргөж байсан. 그런 제사를 하나님이 기쁘게 받으시는 거예요. Харин бурхан түүний тэр тахилыг, тийм тахилыг баяртайгаар хүлээж авдаг байна. 근데 여기 오늘 그 6절에 보시면 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 감사하지도 않고 하나님을 기뻐하고 즐거워하지도 않고 형식적으로 이렇게 제사를 드리고 있습니다. Гэтэл өнөөдөр 6 дугаар бүлэг дээр 6 дугаар эшлэл дээр харах юм бол Израилийн ард түмэн тийм ээ бурхны өмнө дахил өргөхдөө талархалч байхгүй тийм ээ. Одоо баяр хөөртэйгөөр ч өргөхгүй зүгээр нэг хэлбэр болгож ёслол юм шиг одоо тэр тахилыг өргөж байгаа. 하나님이 받지 않으시겠다는 거예요. Тэгвэл бурхан тэдний энэ өргөж байгаа энэ тахилыг нь хүлээж авахгүй гэж хэлж. 자, 우리 시편 50편 23절을 한번 찾아볼까요? Дуулал 50:23 이것도 다윗이 하나님 앞에 고백한 내용입니다. За энэ ч гэсэн Давидын одоо өчл байгаа. Шипյան 50편 23절. 예, 23절 읽어보세요. За дуулал 50:23 талархлын тахилыг өргөгч нь намайг хүндтгэдэг. Үйлс замлаа засагч хүнд би бурхны авралыг үзүүлнэ. 예, Амен. 감사로 제사를 드리는 자가 하나님을 영화롭게 한다고 했습니다. Тэр талархлын тахилыг өргөгч нь намайг хүндтгэдэг. Бурхныг одоо алдаршуулдаг, бурхныг хүндэлдэг гэсэн. 정말 우리가 이 제사는 오늘날 신약 시대에 하나님께 드리는 예배를 말합니다. 예배. Тэгвэл энэ тахил гэдэг маань юу хэлээд байна вэ гэх юм бол өнөө үеийн хэллэгээр бол энэ бол бурхны өмнө өргөж байгаа тэр мөрөглийг хэлж байна. 참 하나님께 예배 드릴 때 감사하는 마음으로 기쁘고 즐거운 마음으로 이렇게 하나님 앞에 예배를 드려야 됩니다. Тийм учраас бид нэр бурхны өмнө тийм ээ мөргөл өргөхдөө талархлаар бурхны өмнө талархаж тийм ээ одоо баяр хөөртэй сэтгэлээр тэр тахилыг биш мөрөглийг өргөх хэрэгтэй байна. 나 같은 죄인을 살려주신 나 같은 죄인을 위해서 예수님이 대신 십자가에 죽으셔 주신 그 십자가의 그 구속의 사랑을 감사하는 마음으로 우리가 예배를 드려야 되죠. Нацыг нүгэлтэнг тийм ээ гимтэнг аварсан. Нацыг гимтэн нэгний төлөө загламаа дээр нас барсан гэд түүний одоо бидний төлөө өргөсөн өөрийгөө зориулсанд нь бид нар талархаж бурхны өмнө мөргөл өргөдөг байна. 바로 예수님이 속죄의 제물이 돼 주신 겁니다. Есүс өөрөө тэр тийм ээ өршөөлийн тэр тахилын өргөл нь болж өгсөн баг. 우리의 모든 죄를 깨끗하게 속죄하셔서 하나님의 자녀로 삼아 주시고 우리가 하나님 아버지 앞에 나가서 예배를 드리는 겁니다. Бидний бүхий л тийм ээ гим нүглийг бүгднийг нь уучлж тэр биднийг бурхны өмнө авч очиж бид нэр ингэснээрээ бурхны өмнө мөргөл өргөх болсон байна. 죄 가운데 내가 죽어야 되는데 죄 가운데 내가 심판을 받아야 되는데 대신 예수님이 우리의 죄값을 짊어지시고 대신 죽어주시고 우리를 죄에서 구원해 주신 겁니다. Миний өмнөөс би өөх ёстой байтал миний өмнөөс тэр үхэж тийм ээ миний өмнөөс тэр гмийн төлөөсийг төлж гим нүглийг маань үүрсэн юм байна. 이 얼마나 감사합니까? Үүнд үнэхээр бид нар талархахаас өөр зүйл биднэрт байхгүй, чадах зүйл байхгүй. 나 같은 죄인을 구원하시고 살리시기 위해서 대신 십자가에 죽어주신 그 예수님의 그 속죄의 피를 가지고 우리가 하나님 앞에 나가서 예배를 드리는 겁니다. Над шиг тийм ээ нүгэлтнийг аврахын тулд тэр Есүс тийм ээ өөрөө тэр өршөөлийн тахил болон өргөгдсөн учраас бид нэр бурхны өмнө тэр өршөөлийн тэр цусыг буюу бурхны тэр Есүсийн тэр өршөөлийн цусыг буюу тэр цусыг байран бурхны өмнө очих хэрэгтэй байна. 근데 우리가 하나님 앞에 그렇게 예배를 드릴 때 이 감사한 마음으로 나 같은 죄인을 구원해 주신 그
그 보배로운 피를 가지고 하나님 앞에 감사한 마음으로 우리가 하나님 앞에 예배를 드리는 겁니다. Тийм учраас бид нар Бурхны өмнө мөргөл өргөхтөө тийм ээ. Тэр талархсан сэтгэлээр үнэхээр миний төлөө зориулсан тийм ээ. Тэр түүний тэр хайранд талархсан сэтгэлээр Бурхны өмнө одоо мөргөл өргөж Бурхны өмнө очиж мөргөл өргөдөг байна. 그리고 시편 51편 17절. За тэгээд дуулал 51-ийн 17. 자, дуулал 하나님께서 읽어보세요. За дуулал 51-ийн 17. Бурханд өгөх тахид бол эмтэрсэн сүнс юм. Бурхан эмтэрсэн гимшдэг зүрхийг та жигшихгүй. 하나님께서 구하시는 제사는 상하고 상한 심령이라 하나님이요 상하고 통회하는 마음을 주께서 멸시하지 않으신다 그랬습니다. Эзэн Бурханд өргөх тахид бол эмтэрсэн сүнс юм. Бурхан эмтэрсэн гимшдэг зүрхийг та жигшихгүй гэж хэлсэн байна. 이것은 회개하는 마음으로 자신의 죄를 회개하는 마음으로 하나님 앞에 예배를 드릴 때에 하나님이 그 기쁘게 받으신다는 거예요. Энэ бол бид нар Бурханы өмнө гимссэн зүрх сэтгэлээр тийм ээ гимссэн зүрх сэтгэлээр Бурханы өмнө ирэхэд Бурхан түүнийг баяртайгаар хүлээж авна гэж хэлж. 그런데 이스라엘 백성은 전혀 감사한 마음도 없고 또 회개하고 돌이키는 마음도 없이 그냥 형식적으로 하나님 앞에 나와서 이렇게 제사를 드리는 겁니다. Гэтэл Израилийн ард түмэн одоо яаж байна гэх юм бол Бурханы өмнө тадрахсан зүрх сэтгэлч байхгүй тийм ээ. Харин зүгээр л нэг хэлбэр болгож ёс юм шиг ёслол одоо зүгээр нэг зуршил болгоод ёслол өргөө сурцсан юм шиг тийм ээ. Ингэж одоо Бурханы өмнө ирцгээж байгаа. 다윗은 일찍부터 이렇게 하나님이 기쁘게 받으시는 제사를 올바르게 깨달은 것입니다. Давид бол айл эртнээс Бурханы тэр баяртайгаар хүлээж авдаг тэр тахилыг айл эрт ойлгоцсон байсан. 자, 그래서 16절, 시편 51편 16절 한번 보세요. 51편 16절. 51편 16절. За тэр дуулал 51-ийнхаа 16 дугаар ишлэлийг харах юм бол юу гэж гэх юм бол учир нь та дахилд баярлдаггүй. Тийм бишсэн бол би түүнийг өргөх байсан. Та шатаалт тахилыг таалдаггүй гэсэн үг. 주께서는 이 형식적인 제사를 기뻐하지 않으신단 말이에요. 받지 않으신다는 걸 다윗은 깨달은 겁니다. За тэгвэл энэ дээр хэлж байгаа тэр Давидын тэр хэлж байгаа тахил гэдэг маань ямар тахилыг хэлээд байна гэх юм бол зүгээр нэг ёс мэт тийм ээ өргөдөг тэр тахил. Тэрийг бол бурхан та таалдгүй маа гэж тэр хэлж байгаа. 우리가 참 예배가 타락하면 이 교회가 타락하는 것입니다. Бидний мөргөл хүртэл одоо юу гэх вэ? Одоо замаа одоо мөргөл маань буруу болоод ирэхэд өргөж байгаа мөргөл маань буруу болоод ирэх юм бол чуулган маань хүртэл яах вэ гэвэл бас л одоо замаа алдаж буруу болж ирэх юм. 우리는 예배를 정말 하나님 앞에 신령과 진정으로 영과 진리로 감사한 마음으로 우리가 하나님 앞에 예배를 드려야 됩니다. Тийм учраас бид нар Бурханы өмнө мөргөл өргөхдөө чин сэтгэлээсээ тийм ээ талархал хийгээд тадрахсан зүрх сэтгэлээр Бурханы өмнө мөргөлийг өргөх хэрэгтэй. 자, 우리가 누가복음 18장 한번 보겠습니다. За бүгдээрээ Лук 18 дугаар бүлэг. 예, 누가복음 18장 9절부터 14절까지 한번 읽어주세요. За Лук 18-9-өөс 14 дугаар ишлэл. Лук 18-9-өөс 14 дугаар ишлэл. Өөрсдөө зөвд хэмээн өөрсөддөө итгээд бусдыг басамжлагч хэсэг хүмүүст хандан тэр энэ сургаалт зөвлөлийг айлдав. Хоёр хүн залбирахаар сүмд оржээ. Нэг нь Парисей, нөгөө нь татвар хураагч байж гин. Парисей хүн зогсоод өөртөө залбирэн бурхан тандаа би таалархаа юу гэвэл би бусад хүмүүс шиг залхаа шудраг бос завхаа бишээ. Тэр байтугай энэ татвар хураагч шигч биш билээ. Би 7 хоногт 2 удаа мацаг барьж олсон бүгдийнхээ 11-ийг өргөдөг гэв. Харин татвар хураагч зайдуу зогсоод тэнгэрүүд харж ч зүрхлэлгүй.
Харин цээжээд илсэн байж бурхан минь нүгэлт намайг өршөөгөөч гэв. Би та нарт хэлье, Парисайн биш, харин энэ хүн зөвтгөгдөн гэртээ харав. Учир нь өөрийгөө өргөмжилдөг альва хүн номхруулагдаж өөрийгөө даруй байлгагч нь өргөмжлөгдөн гэвэ. 자, 이 말씀을 통해서 예수님은 누구를 의롭다고 하시고 누구의 기도를 받으셨습니까? За тэгвэл энэ дээр харах юм бол энэ Есүс хэнийг нь зөвт гээд хэнийхэн залбирлыг хүлээж авсан бэ? 바리새인의 기도입니까? 세례의 기도입니까? Парисей хүний залбирлыг сонссон уу, эсвэл татвар хураагчийн залбирлыг сонссон уу? 세례의 그 기도를 예수님은 의롭게 여기시고 기쁘게 받으신 겁니다. Татвар хураагчийн залбирлыг тэр зөвт гэж үзэж, тийм ээ, тэр баяртайгаар хүлээж авсан байна. 우리가 정말 이런 심령을 가지고 하나님 앞에 나와서 하나님 앞에 예배를 드려야 됩니다. Бид нэр ийм зүрх сэтгэлтэйгээр Бурханы өмнө ирж, Бурханы өмнө тэр мөрөглийг өргөх хэрэгтэй байна. 이게 예배가 타락하면 그 예배는 하나님이 안 받으시는 거예요. Тийм учраас нөгөө мөрөгл маань одоо тий утга учраа алдаж завхрах юм бол тий тэр мөрөглийг Бурхан хүлээж авдаггүй байх нэ. 그 하나님이 받지 않으신 예배는 아무리 사람이 많이 와서 이렇게 많이 모여서 큰 소리로 찬송을 부르고 기도해도 그건 헛된 예배가 되고 마는 것입니다. Хэрвээ тийм ээ Бурхан хүлээж авдаггүй тэр мөргөл байх юм бол хичнээн олон хүмүүс цуглаад хичнээн их одоо чангаар магтаж дуулсан ч гэсэн тэр хүмүүс одоо тэр мөргөл бол Бурханы өмнө хүрэхгүй байх нэ. 자, 그래서 호세아 5장 7절 보겠습니다. 7절. За тэгээд үргэлжлүүлээд Хосея 5-ийнхаа 7 дугаар ишлэлийг үзье. Хосея 5-ын 7. 읽어보세요. 7절. За 5-ын 7 дугаар ишлэл. Тэд эзний эсрэг урвсан, учир нь тэд бутаж хөөгтүүдийг төрүүлжээ. Одоо шинэ сар тэднийг нутагтай хамт цөлмөх болно. 네, 저희가 이 타락한 이스라엘 백성들이 이 타락한 예배를 드리는 그 이스라엘 백성들이죠. За энэ Израилийн ард түмэн бол Бурханы өмнө тийм ээ одоо утга учиргүй тэр зүгээр ёслол мэт мөрөглийг өргөдөг хүмүүс байгаа тийм үү? 그 여호와께 정조를 지키지 아니했다 이렇게 말합니다. За тэгээд тэд нар эзний өмнө эзний эсрэг урвсан гэж хэлсэн байгаа. 여호와께 정조를 지키지 않았다는 것은 하나님과의 언약을 배반했다 그 말입니다. За тэгвэл энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэсэн юм. Одоо шинэ орчуулга дээр харах юм бол тэд итгэмжгүй хандаж гэсэн байна. За тэгвэл энэ итгэмжгүй хандаж гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол тэд нар Бурханы өмнө амлсан амлалт тийм ээ тэр Бурхантай байгуулсан гэрээнээсээ урвсан гэсэн утгатай байх нь энэ. 이와 같이 하나님과 언약을 지키지 아니하고 사생자를 낳았다 합니다. За тэгээд Бурханы өмнө амлалтаа зөрчиж одоо тий Бурханаас урууж тэр бутаж хүүхдүүдийг төрүүлсэн гэсэн. 이 사생자라는 뜻은 죽은 자를 말합니다. 죽은 자. За тэгвэл бутаж хүүхэд гэдэг үг нь одоо энэ утга дээр энэ дээр ямар утгаар хэлж байна вэ гэх юм бол өгсөн хүний төрүүлсэн гэж өгсөн хүнийг хэлж байгаа. 이건 하나님이 없는 자, 하나님의 언약 백성에서 제외된 자를 말합니다. За өөрөөр хэлэх юм бол бурхангүй тийм ээ бурхангүй тэгээд бурхны тэр амлалтаас гадуур байгаа тэр хүнийг хэлж байна. 하나님이 없는 자. бурхангүй нэг. 이 사생자를 히브리 원문에 보면은 하나님의 언약 백성에서 제외된 자를 말합니다. За тэгвэл энэ одоо бутаж хүүхэд гэж тийм ээ тэгвэл энэ бутаж хүүхэд гэдгийг яг одоо нэг еврей хэл дээрх утгаар нь харах юм бол энэ одоо бутаж хүүхэд нь бол бурхны тэр гэрээнээс гадуурх хүн гэрээнд хамаарагдахгүй тийм ээ бурхны гэрээнд хамаарагдахгүй хүнийг хэлж байгаа. 이스라엘 백성들이 하나님과의 언약을 버리고 이방 사람들과 음행을 통해서 그 낳은 자녀들을 말합니다. За тэгвэл энэ маань өөрөөр хэлэх юм бол юу вэ гэх юм бол Израилийн ард түмэн тийм ээ бурхантай байгуулсан гэрээгээ мартаж тэр бурханд
Бурхны өмнө амласан амлалтынхаа дагуу биш, харин үндэстний хүмүүсээр дамжуулан гарсан тэр хүүхдүүд, харин үндэстнүүдээс төрсэн хүүхдүүдийг хэлж байна. 이스라엘 백성들이 우상을 숭배하면서 그 우상의 제사를 드리면서 거기서 음행을 통해서 이런 이방 사람들의 자녀를 낳는 것을 말합니다. Израилийн ард түмэн бол өөрсдөө тийм ээ одоо бурхны өмнө гим нүгэл үйлдээд за тэд нар шүтээд тэр гим нүгэл шүтснээрээ тэд нар бурхны өмнө амлалтаа орхиж тэр шүтэн үйлснээрээ цадар самууныг бас үйлдэж тэр цадар самуунаар дамжуулан тэр бутаж хүүхдүүд буюу тийм ээ тэр өөр хүүхдүүд төрсэн бахна. Гэрээнээс гадуур хүүхдүүд төрсэн бахна. 그래서 하나님께서는 세 달이 저희와 그 기업을 함께 삼킨다고 이렇게 말하고 있습니다. За тийм учраас энэ дээр юу хэлж байгаа юм бол одоо шинэ сар тэднийг нутагтаа хамт цөлмөх болно гэсэн байна. 여기서 이제 세 달은 그 매월 첫날을 말합니다. 매월 첫날. Аха. За тэгвэл энэ шинэ сар гэдэг маань энд юу хэлээд байна вэ гэх юм бол сар бүрийн эхний өдрийг шинэ сар гэдэг байна. 그래서 이 히브리어로 이걸 월작이라고 합니다. 월작, 매월 첫날. За энэ болохоор мэдээж одоо еврей хэл дээр ч гэсэн яг адилхан үгийнхаа утгын дагуу шинэ байж байгаа. Сар бүрийн эхний өдөр. ерөөсөө сар бүрийн эхний өдөр. 이스라엘 백성들은 안식일을 거룩하게 지키는 것처럼 매월 첫날을 거룩한 그 월장으로 하나님 앞에 제사를 드리는 것입니다. Израилийн ард түмэн тийм ээ одоо амралтын өдрийг тэд нар нөгөө нэг сахидаг байсантай адилхан тэд нар болохоор яадаг байсан бэ гэвэл бас адилхан сар болгоны эхний өдрийг ариун өдөр гэж үзэн бурхны өмнө дахил өргөдөг байсан байна. 이 매월 첫날 이 월작을 히브리 말로 호데시라고 합니다. 호데시. Ходэш. За тэгвэл энэ сар бүрийн эхний өдрийг еврейгээр юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол ходэш гэж хэлдэг байсан байна. 이 호데시는 매월 첫날 하나님 앞에 제사를 드리는 이 거룩한 날입니다. За тэгвэл ходэш маань сар бүр тийм ээ бурхны өмнө сар бүрийн эхний өдөр бурхны өмнө дахил өргөдөг ийм ариун өдөр байна. 이 호데시는 이스라엘 백성들이 안식일처럼 거룩하게 지켜서 하나님께 복을 받는 날입니다. Энэ ходэш гэдэг бол бурхны өмнө яг л амралтын өдөртэй адилхан ариунаар сахиж тийм ээ ариунаар сахиж мөрдөж өрөөлийг авдаг юм өрөөгддөг өдөр байна. 근데 이 날이 우상 숭배로 인해서 이 날을 더럽혔다는 겁니다. Гэтэл тэд нэр энэ өдрийг тийм ээ шүтснээр дамжуулаад бузарсан гэж хэлж байгаа тэд нэрийг. 마음에는 우상을 따라가면서 마음에는 우상과 벗이 되면서 형식적으로 하나님 앞에 나와서 이렇게 제사를 드리는 거. 그러니까 하나님이 아주 진노하시는 겁니다. Зүрх сэтгэлийнхаа хувьд бол тийм ээ тэд нар шүтэж тэр одоо химэл шүтэнийг дагаад явсан хэрнээ харин зүрх сэтгэл биш яг биеэр бодит байдлаараа болох юм бол тэд нар яаж яах юм бол худлаа ирж одоо юу гэдэг тэр хэлбэр болгож дүрс одоо хэлбэр болгож тэр ёслол шиг л одоо тэр дахил өргөж байгаа учраас бурхан тэдний энэ үйлдэлт нь ууралсан байна. 그래서 이와 같이 월작 호데시를 거룩하게 지켜서 복을 받는 날이 이제는 저주받는 날로 이렇게 타락했다는 것입니다. Тийм учраас тэдний нөгөө ариунаар сахиж тийм ээ өрөөгддөг байсан тэр өдөр буюу сар бүрийн эхний өдөр ходэш өдрийг тэд нар бузарлсан учраас тэд нар өрөөлийг авах биш харин эсэргээр одоо хараагддаг өдөр болон өөрчлөгдсөн байна. 그래서 그들이 여호와 하나님께 정조를 지키지 아니하고 우상을 숭배하고 사생자를 낳았기 때문에 하나님께서는 그 호데시라는 그 복된 날을 저주의 날로 하나님이 이렇게 심판하시는 겁니다. Тэд нар бурхны өмнө тийм ээ дахил өргөхгүй бурхны өмнө эрэхтэй одоо юу гэх вэ? Одоо чин сэтгэлээсээ ирэхгүй байгаа учраас тэдний өрөөгддөг тэр ходэш гэдэг өдрийг одоо ариун өдөр биш тийм ээ. Харин тэд нар шийтгэлийг авах тэр одоо шийтгэлийг авах одоо өдөр болгож бурхан тэднэрт одоо өгсөн байна.
그 예수 믿는 사람이 그 하나님을 섬기는 사람들이 외국에 나가서 그 참, 그 믿지 않는 그 외국 사람들과 그냥 쾌락적으로 음행을 해가지고 그 사생자를 낳는 사람들이 아마 많이 있을 겁니다. Аха. Тийм учраас итгэгчдийн дунд ч гэсэн тийм ээ одоо итгэгч хүмүүсийн дунд ч гэсэн гадагшаа гараад үл итгэгч тэр улс оронд очоод үл итгэгч хүмүүстэй хамт нөхөрлөж за бас ингээд тий а тэд нартай ингэж нөхөрлөж явсныхаа эцэст гэхүү явснараа тэд нар хүртэл итгэгч хүмүүс хэрнээ тэр үл итгэгч хүмүүстэй нөхөрлөөд тэр садар самууныг үлдээд яг л энэ адилхан одоо бутаж хүүхэд гэхүү садар самууны үр дүнд гарсан ийм хүүхдийг хүртэл гаргадаг байна. 그래서 우리는 외국에 나갔을 때, 모르는 이 타국에 나갔을 때, 정말 하나님을 섬기는 백성들은 경건하게, 이렇게 성결하게 잘 지내야 됩니다. Тийм учраас бид нэр гадаадад гарах бол тийм ээ гадаад гарч байгаа бол мэдхгүй улс оронд очиж байгаа бол бид нар энэ тэр улс орондоо илүү тэр бурханлагаар гэхүү илүү тэр ариун байдалтай амьдрах хэрэгтэй байна. 이 성경에는 이 하나님의 백성들은 경건한 자녀를 낳으라고 했습니다. Библиэлд бурхны ард түмний тийм ээ бурханлаг тэр цэвэр ариун үр удмыг төрүүлээрэ гэж хэлсэн байна. 예, 경건한 자녀를 낳아서 이 경건한 신앙을 잘 이어가도록 하나님이 그렇게 특별히 하나님이 권면하십니다. Бурханлаг одоо итгэгч нар тийм ээ одоо илүү тэр бурханлаг байдалтай байж бас бурханд итгэх тэр зөв хүнтэй сууж тийм ээ эрүүл хийгээд тэр бурханлаг үр удмыг төрүүлээрэ гаргаарай гэж бурхан тэр одоо итгэгч нарт захиж хэлж байгаа. 자, 두 번째 대지, 두 번째 대지는 이스라엘을 징벌할 것을 예고하심. За хоёр дахь сэдв буюу Израилийг шийтгэхийг одоо Израилийг шийтгэх талаар одоо анхааруулж хэлсэн нь. 8절부터 14절까지입니다. 8-аас 14 дугаар ишлэл. 8절 읽어보세요. За 8 дугаар ишлэл. 8 дугаар ишлэл. Гибя дэврийг Ромад бүрээгүүлээ. Бет Авен, Бенамина чиний хойно байна гэж түгшүүр зарлаа. 자, 여기서는 이 나팔을 분다고 했습니다. 호각을 불며 이 나팔을 분다고 했습니다. За энэ дээр харах юм бол тэр юу гэсэн бэ гэх юм бол бүрээ эврийг тийм ээ эврийг буюу бүрээгүүлээ гэсэн байна. 이것은 파수꾼들이 적이 침략해 왔을 때, 적의 원수들이 공격해 왔을 때 그것을 알리는 그 나팔입니다. За тэгвэл энэ бүрээ маань ямар бүрээ юм бэ гэх юм бол дайснууд дайрч ирэх үед одоо дайсан ирлээ гэдгийг нөгөө нэг дохио болгож үлээдэг энэ одоо дохионы бүрээ байна. 하나님께서는 이스라엘의 그 멸망이 아수르의 침략으로 일어날 것을 본절에서 예고하고 있는 것입니다. За тэгвэл бурхан юу гэж хэлж байгаа нөх юм бол одоо Израилийн одоо мөхөл тийм ээ Ассирийн дайралтаас эхлэх болно гэдгийг анхааруулж хэлж байна. 아수르가 침략해서 이렇게 북이스라엘을 다 멸망시킬 것을 이렇게 경고하라는 것입니다. Ассир довтолж ирээд Израилийг мөхөөх болно гэдгийг одоо анхааруулж хэлж байгаа. 그래서 이스라엘의 멸망이 곧 닥쳐온다는 것을 강력하게 이렇게 경고의 나팔로 지금 선포하고 있습니다. Тийм учраас Израилийн мөхөл удахгүй ирнэ гэдгийг бүрээгээр тийм ээ анхааруулж хэлж байна тэднэрт. 자, 그다음에 이 베냐민아 내 뒤를 쫓는다 할지어다 이렇게 말하고 있습니다. За тэгээ дараа нь юу хэлж байна гэх юм бол Бенамина чиний хойно байна гэж түгшүүр зарлал гэж хэлсэн. 여기 베냐민은 그 유다 백성의 지파입니다. 유다 백성의 지파. За Бенамин гэдэг маань өөрөө болохоор Юда овг тийм ээ. Юдан улсад биш Юдад тариалагддаг овг байгаа.
그러니까 유다 백성들에게도 하나님의 심판이 뒤를 따를 것이라고 경고하고 있는 것입니다. Тийм учраас Юда ард түмэн хүртэл тийм ээ Юда ард түмэнд хүртэл Бурхан араас нь одоо араас нь дагаж мөрдөх болно гэдгийг Бурхан хэлж байна. 우리는 다른 사람이 하나님의 징벌을 받고 심판을 받을 때 우리가 정신을 차리고 조심해야 됩니다. 정말 주의해야 됩니다. Мгм. Бид нэр Бурханы өмнө тийм ээ өөр хүмүүс бусад хүмүүс Бурханы өмнө тэр шийтгэгдэж байгааг хараад бид нар өөрсдөө маш их болгоомжтой байж илүү их анхааралтай илүү их одоо анхаарал болгоомжтой байх хэрэгтэй. 나는 죄가 없어, 나는 죄가 없어. 이렇게 아니라고 무감각, 마음이 어둡게 되면 그 하나님의 심판을 면할 수가 없습니다. Мгм. Надад гим нүгэл аахгүй яна би ямар ч гим нүгэл үлдээгүй гэж ямар ч одоо юу гэхүү мэдрэмжгүй юм шиг байх юм бол 우리가 одоо бурхны одоо тэр шийтгэлийг авах болно. 다른 사람들이 그 징벌을 당하고 하나님의 징계를 받을 때 정말 우리 자신들도 회개할 걸 찾아서 겸손하게 하나님 앞에 엎드려야 됩니다. Аха. Бид нар ч гэсэн бусад хүмүүс тийм ээ тэгж бурхны өмнө шийтгэлийг авч байгааг харах юм бол үнэхээр бурхны өмнө өөрсдийнхөө тэр алдаа зөрчлийг олж илрүүлээд олж хараад бурхны өмнө өвдөг сөгдөд гимшдэг байх хэрэгтэй. Өөрсдийнхөө гим нүглийг олоод. 자, 그러면 이제 에레미야 2장 35절을 한번 읽어보세요. Иремья 2-ын 35. 에레미야 2장 35절 한번 읽어보세요. 네, 잠시만요. 자, 이레미야 2-ын 이레미야 2-ын 35. 이레미야 35절 2-ын 읽어보세요. 35. За, тэн дээр юу гэж байна вэ гэх юм бол Иремья 2-ын 35 дээр би гимгүй түүний уур хилэн надаас үнэхээр зайлжээ гэж хэлсэн билээ. Үзэгтэн чи би нүгэл үлдээгүй гэсэн тул би чамайг шүүх болно гэсэн. 자, 하나님이 누구를 심판한다고 했어요? За, бурхан энэ дээр хэнийг шүүнэ гэж байна вэ? 자, 보라, 내 말이 나는 죄를 범하지 아니하였다 했기 때문에 하나님이 심판한다고 했습니다. Бурхан юу гэж хэлж байна гэх юм бол харагтун үзэгтэн чи би нүгэл үлдээгүй гэсэн тул би чамайг шүүх болно гэж хэлсэн байна. 나는 무죄하다. 나는 죄가 없다. 나는 괜찮아. 나는 심판을 받지 않을 거야. 이렇게 교만한 자를 하나님이 심판한다는. Бурхан би зүгээрээ надад би гим нүгэлгүй гэж тийм ээ ингэж хэлж байгаа бардам нэгнийг бурхан шийтгэнэ шүүнэ гэж хэлж байна. 우리가 항상 하나님 앞에 겸손하게 우리가 자신의 죄를 찾아서 회개하는 그런 겸손한 우리 하나님의 일꾼들이 되어야 됩니다. Бид нэр үргэлж бурханы өмнө тийм ээ даруй байдаг, өөрсдийн гим нүглээ бурханы өмнө үргэлж хүлээн зөвшөөрж гимшиж байдаг ийм итгэгч нар, ийм хүмүүс байх хэрэгтэй. 그 북이스라엘이 BC 722년에 아수르에 의해서 완전히 나라가 멸망을 당합니다. Израиль манай эртний өмнөх 722 оны үед тийм ээ онд тийм ээ одоо Израилаар биш ээ Ассираас болоод бүрэн мөхдөг байх нь. 근데 남유다 백성들이 이것을 보면서도 전혀 하나님의 심판을 두려워하지 않고 우리는 죄가 없어. 나는 무죄하다. 우리에게 하나님의 심판이 없어. 이렇게 교만하다가 결국은 그들도 심판을 받게 됩니다. Израилийн ард түмэн тийм ээ тэр үед яаж байна вэ гэх юм одоо тэр үед бид нар гим нүгэлгүй бид нар бол бурхны ард түмэн бид нар ариун ард түмэн гэж өнгөрснөөсөө болоод тийм ээ одоо энэ бурхны шийтгэлийг авч байгаа. 남유다는 BC 586년 BC 586년에
바벨론 제국에 의해서 완전히 나라가 이렇게 멸망을 당합니다. Харин Юуд нь болохоор манай эртний өмнөх УБ 81 оны 586 оны үед Вавилонд тийм ээ одоо бүрэн ялагдаж мөхдөг байна. 이스라엘이 나라가 멸망한 지 135년 뒤에 135년 뒤에 그 유다도 똑같이 예, 어, 죄 가운데 멸망을 당하는 것입니다. Аха. Ингээд Израиль мөхснөөс 135 жилийн дараа Юуда хүртэл одоо ингэж мөхдөг байна. 오늘날 우리도 그 구약의 이스라엘 백성들은 그래 맞아. 그들은 죄가 너무 많아. 우상 숭배하고 하나님의 언약을 배반하고 그렇게 하나님을 참 말씀을 버리고 악한 짓을 하고 하나님의 심판을 받아 마땅해 이렇게 말하면서 오늘날 우리들은 괜찮아. 그렇게 생각한다면 그 아주 성경을 잘못 해석하는 것입니다. Аха. Хэрвээ өнөөдөр бид нар тийм ээ тийштэй Израилийн ард түмэн чинь одоо үнэхээр гим нүгэлтэй тийм ээ одоо ингэж гим нүгэлтэй Бурхны өмнө бардам байсан гим нүгэл үйлцэн гээд би бол харин гим нүгэл үйлдээгүй бид нар бол гайгүй гэж бодож байгаа бол үнэхэрийн тэр хүн тийм ээ одоо Бурхныг сайн мэдхгүй байгаа гэсэн үг. 이 성경을 그 주신 목적이 있잖아요. 디모데후서 3장 16절 그 이하를 보면 16절, 17절 보게 되면 성경을 주신 그 목적이 나와요. Аа тэгвэл биднэрт тийм Библийг яах гэж өгсөн юм бэ гэж. Тэр Библийг өгсөн зорилго нь 2 дугаар Тимотийн 3:16 17 дугаар ишлэл дээр харах юм бол Библийг өгсөн зорилго байгаа. 모든 성경은 하나님의 감동으로 기록됐다고 했습니다. Судар бүр Бурхны амьсгалснаар байгаа бөгөөд гэж хэлсэн. 그 목적은 거기서 그 교훈과 책망과 바르게 함이 목적이라고 했습니다. За тэгвэл тэр өгөгдсөн зорилго нь юу юм бэ гэх юм бол заахад, зааж, зэмлэж, залруулахад зөвхт байдал дотор чиглүүлэхэд тустай ийм зорилгоор биднэрт өгөгдсөн байна. 그래서 이 신약의 성도들은 이 구약의 성경 말씀을 통해서 교훈을 받고 책망을 받고 올바르게 살아가도록 하나님이 교훈하시는 거예요. Тийм учраас Бурхан хуучин гэрээний итгэгч нарт тийм ээ шинэ гэрээний итгэгч нарт хуучин гэрээний энэ итгэгч нарын амьдралаар дамжуулан хуучин гэрээний энэ үйл явдлаар дамжуулан тэднэрт зааж сургаж чиглүүлэхийн тулд энэ Библийг энэ шинэ гэрээний итгэгч нарт өгсөн байна. 그래서 우리가 성경을 해석할 때 반드시 우리 자신들이 그런 죄에 빠지지 않도록 하나님이 교훈하시고 책망하신다는 겁니다. Тийм учраас тийм учраас бид нарт Библийг тайлбарлахдаа тийм ээ өөрсдөө яг адилхан ийм гим нүгэлд унахгүй тулд орчихгүй тулд одоо маш болгоомжтой зөв одоо тайлбарлаж зөв заах хэрэгтэй байна. 자, 그러면 호세아 5장 9절 말씀 보겠습니다. За тэгээ үргэлжлүүлээд Хосея 5-ийнхаа 9-р ишлэл Хосея 5:9 9절 말씀 읽어보세요. Зэмлэлийн өдөрт Эфраим нь эзгүүрнэ. Израилийн овгуудын дунд тогтоогдсон зүйлийг би тунхаглана гэсэн. 자, 여기는 에브라임이 나옵니다. 에브라임. За энэ дээр харсан чи Эфраим гараад ирсэн. 에브라임은 북이스라엘을 대표하는 가장 큰 지파입니다. Эфраим бол Израилийг төлөөлдөг маш том овг нь байгаа. 이 북이스라엘이 이 죄를 범하는데 가장 영향력을 많이 끼친 지파가 이 에브라임 지파예요. Израилийн одоо энэ Израиль тийм ээ одоо гим нүгэл үйлдэхэд хамгийн их нөлөөлсөн овг бол энэ Эфраимын овг байна. 이 북이스라엘에서 가장 큰 지파 에브라임이 죄를 짓는데 가장 앞장서고 이스라엘 백성을 타락시키는데 앞잡이가 된 겁니다.
Энэ Эфраим болохоор тийм ээ одоо Израилийн гим нүгэл үйлдэхт нь маш их тэргүүлсэн гэх үү, нэг ёсны одоо тэргүүлэгч нь байж урд нь одоо манлайлсан гэж хэлж болно. 이 북이스라엘을 말하는데 에브라임을 통해서 북이스라엘의 죄를 책망하시는 겁니다. Тийм учраас Израилийг хэлэхдээ тийм ээ Эфраимаар дамжуулан Эфраимын одоо тэр Эфраимаар төлөөлүүлэн тэднийг зэмлэж байгаа. 이와 같이 북이스라엘이 하나님의 심판으로 바로 아수르의 침략을 받아서 완전히 나라가 패망한다는 것을 보여주고 있습니다. За тийм учраас Израиль бол одоо Бурхны өмнө одоо Ассириас болж одоо бүрэн мөхөх болно гэдгийг энэ дээр хэлж өгч байгаа. 그래서 여기에 황폐하게 된다는 아주 극단적인 이런 말을 하게 됩니다. За тэгээд эндээс харах юм бол эзгүүрнэ гэж тийм ээ эзгүүрнэ гэж маш одоо аимшигтай гэхүү тэр үгийг хэлсэн байгаа. 황폐하다는 것은 완전히 파괴된다는 거예요. Эзгүүрнэ гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол ерөөсө бүрэн устж үгүй болноо сүрнэ гэж хэлж байгаа. 하나님이 회복시키지 않으면 사람으로서는 도저히 다시 회복할 수 없다는 그러한 비참한 환경입니다. Бурхан л тэрийг сэргээж сэнчилж өгөхгүй бол ямар ч хүн байсан ямар ч хүний мотраар гараар тэрийг сэргээж чадахгүй гэсэн үг. 자, 이렇게 하나님이 강력하게 경고를 하고 있는 것입니다. Ингэж бурхан маш одоо хүчтэйгээр хүн ноцтойгоор тэднэрт анхааруулж байна. 10절 읽어보세요. За 10 дугаар ишлэл. Юдагийн ноёд нь хил хязгаарыг хөдөлгөгчд мэт болжээ. Тэдний дээр би өөрийн уур хилэнг ус мэт цутгах болно. 여기 보면 이제 경계표가 나옵니다. 경계표라는 말이 나와요. За энэ дээр харах юм бол хил хязгаар гэдэг үг гарч ирж байна тийм ээ. Хил хязгаар гэдэг үг. 여러분 이 경계표는 그 땅을 구분하는 그 하나의 그 표시입니다. 땅을 구분하는 하나의 표. За тэгвэл энэ хил гэдэг маань ерөөсөө тэр газар нутгийг хооронд нь ялгаж салгаж өгдөг нэг төрлийн одоо тэмдэглэгээ байна тийм ээ. 이와 같이 유다 지도자들 그 유다 나라의 그 지도층에 있는 사람들이 이 경계표를 옮기는 그런 똑같은 죄를 짓고 있다는 것입니다. Гэтэл Юдагийн удирдагчид яаж байна вэ гэх юм бол ерөөсөө тэр одоо хил хязгаарыг хөдөлгөгчд шиг ийм одоо адилхан гим нүгэл үйлдэж байна гэж хэлж байгаа. 이 북이스라엘의 그 죄악과 그들의 심판이 남유다의 죄악과 심판으로 옮겨진다는 것입니다. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол Израилийн тэр гим нүгэл хийгээд Израилийн гим нүглийн шийтгэл нь Юдагийн гим нүглийн шийтгэлтэй адилхан одоо шилжиж зөөгдөх болно гэж хэлж байна. 이것은 북이스라엘에 불이 붙었는데 그 나라가 온 나라가 이 죄악에 불이 붙었는데 그 불이 결국은 북이스라엘을 패망시키고 바로 그 남쪽에 있는 남유다까지 불이 붙어서 남유다도 그 죄악의 불로 완전히 나라가 이렇게 패망한다는 것을 보여주고 있는 거예요. Энэ бол тийм ээ одоо гим нүглийн гал тэнцээ шатаж байхад тийм ээ тэр гал зөвхөн одоо Юдагийн дээр байгаа зогсохгүй юм шиг Израилийн дээр байгаа зогсохгүй тэр Израилаас Юда руу хүртэл одоо шилжиж тэр гим нүглийн гал тэр одоо шилжснээрээ бүхэл бүтэн байж байгаараа бүхэл бүтэн одоо тэр улс орныг нь хүртэл одоо шатааж устгах болно гэж хэлж байна. 그래서 이 남유다의 지도자들이 이 가난한 사람들, 약한 사람들 이런 사람들의 그 땅을 강제로 이렇게 뺏어간다는 거예요. Юудагийн ард түмэн, Юудагийн одоо тэр удирдагч нар тийм ээ сул дорой тэр хүчин мөхөс тэр ард түмнийхээ газрыг хүчээр дээрэмдэж булааж авч байгаа. 그래서 그 땅의 경계표를 자기들이 원하는 대로 막
예? 옮겨놓고 이건 내 땅이다 하고 남의 땅을 뺏어간다. Тийм учраас тэд нэр өөрсдөө тийм ээ тэр хүчгүй хүмүүсийн тэр газрыг булааж авангуудаа тэдний хил хязгаарыг нь өргөсгөж өөрсдийнхөө хил хязгаарыг өргөсгөж энэ миний газар болгож тийм ээ миний газар гэж бусдаас ингэж булааж авч байна гэсэн. 신명기 19장 14절 Дэд 또, хууль 19-ийн 14, 또 잠언 23장 10절에 сургаалт төгс 23-ийн 10 дугаар ишлэл 예, 이와 같이 지계표를 옮기지 말라고 했습니다. 땅의 경계표를 옮기지 말라고 했습니다. Тэн дээр харах юм бол тэр газрын тийм ээ хил хязгаарыг зогтоосон тэр юу лээ эн чинь хязгаарын тэмдгийг өөрчилж болохгүй гэж хэлсэн байгаа. 만약에 그 지계표를 옮기는 사람은 하나님이 저주받을 것이라고 경고했습니다. Хэрвээ тэр хил хязгаарыг тэмдэглэгийг тийм ээ өөрчилсөн нэгэн байх юм бол бурхан түүнийг хараах болно гэж хэлсэн. 그럼에도 남유다의 지도자들은 하나님을 두려워하지 않고 자기 욕심대로 가난한 사람들, 과부나 그 어려운 사람들의 땅을 이렇게 지계표를 옮겨서 뺏어가는 거예요. Гэтэл ингэж хэлсэн ч гэсэн Юудан ард түмэн тийм ээ тэр удирдагч гэхээс илүүтэйгээр тэр Юудан одоо тэр ахлагч нар тийм ээ тэр бэлэвсэн эмэгтэй болон хүч чадалгүй тэр хүмүүсийн газрыг булааж тэр хил хязгаарыг одоо өөрсдөө гэхүү одоо тэр хил хязгаарыг одоо өөрчилж хил хязгаарын тэмдэглэгийг өөрчилж байсан байна. 남유다의 지도자들이 백성들의 정당한 권리를 불법으로 뺏어가는 그런 죄를 말합니다. Тийм учраас Израилийн ард түмэн биш Юудан одоо ард түмэн тийм ээ зөв шударга ёсыг алдагдуулан тэр бусдын эд хөрөнгийг эзэмшлийг булаан авч байсан. 여러분 북이스라엘의 왕 가운데 아합 왕이 있습니다. Израилийн хаадын дунд Ахаб гэж хаан байгаа тийм үү? 그 아합 왕의 그 별궁입니다. 별장 그 옆에 나봇의 포도원이 있었어요. 나봇의 포도원. Израилийн хаан тэр Ахабын одоо нэг зуны ордны хажууд Наботын одоо тэр юуны усан үзмийн талбай байсан. 그 지역이 이제 그 이름이 이스르엘이랍니다. 이스르엘이라고 합니다. 이스르엘. За тэр газрын нэр нь болохоор Израиль гэдэг нэртэй байсан. 거기 이제 나봇의 포도밭이 있고 그 옆에 아합 왕의 궁이 이렇게 있습니다. За гэтэл тэр газар тийм ээ Ахаб хааны одоо тэр зуны ордон нь тэнцээ байсан. 근데 아합 왕이 올 때마다 그 나봇의 포도원이 탐이 나는 거예요. 저 갖고 싶은 거예요. Гэтэл тийшээ ирэх болгондоо Ахаб хааны нөгөө шунал нь хөдөлж тийм ээ тэр усан үзмийн талбайг нь өөртөө авахыг тэр хүсэж байсан. 결국은 이제 나중에 불법으로 이게 깡패들 그러니까 말하자면 그때 당시에 이 깡패들이라고 할 수 있죠. 쉽게 말하면 그런 사람들을 동원해서 나봇의 포도원을 뺏어갑니다. Гэтэл эцэст нь яадаг вэ гэх юм бол тэр Набос тийм ээ одоо нэг ёсны одоо орчин үеийн хэллэгээр харах юм бол одоо дээрэмчдээр дамжуулан дээрэмдэж одоо баг тэр Нахобын ус үзмийн талбайг булааж авдаг байна. 왕을 저주하고 하나님을 저주했다 이렇게 죄를 뒤집어 씌워가지고 나봇을 돌로 쳐 죽이고 나봇의 포도원을 뺏어갔습니다. Тэгэд юу гэдэг вэ гэх юм бол хааныг харааж тийм ээ хааныг доромжилж бурхныг хараалаа гэж худлаа гэрчлүүлэн одоо Набосыг өөрийг нь одоо чулуугаар шидэж алаад тэр талбайг нь өөртөө авдаг байна. 결과로 그 아방가의 그 집안이 완전히 하나님의 심판으로 멸망을 당합니다. Үүний үр дүнд Ахабын гэр бүл Ахаб хааны гэр бүл бүрэн тийм ээ одоо бурхны шийтгэлээр бүр мөсөн одоо сүрдэг байна. 그런데 이런 죄를 유다 지도층, 유다의 지도자들도 이런 죄를 반복해서 짓고 있는 겁니다. Гэтэл Юдагийн ард ахлагч удирдагч нар тийм ээ яг энэ гим нүглийг яг адилхан давтан үйлцээр байсан. 하나님이 그래서
유다 백성들도 하나님의 심판을 받게 된다는 거예요. Тийм учраас бурхан тийм ээ Юудаан ард түмнийг хүртэл бурханы шийтгэлийг авах болно гэсэн юм. 그리고 이 지도자들이 되면은 특별히 그 권세를 이용해서 아, 남의 그 재물, 남의 그 어, 어떤 소유물을 이렇게 불법으로 뺏어가는 그런 죄를 범하게 됩니다. А хэрвээ удирдахч болох юм бол хүмүүс яадаг вэ гэх юм бол тэр бусдын эд хөрөнгийг, өв хөрөнгийг тийм ээ хүчээр булааж авдаг ийм гим нүглийг үйлдцэдэг байна. 그만큼 그 유대 나라의 그 사회가 타락하고 부패했다는 거예요. Тэгвэл энэ хэмжээгээр тэр Юудаан одоо нийгэм тийм ээ одоо Юудаан нийгэм тэр хэмжээгээр гим нүгэлд автаж бузарцсан байсан байна. 그러니까 오늘날 참 우리가 이 하나님의 말씀을 통해서 이 경고를 받고 그런 참 하나님의 심판을 받는 그런 죄에서 빠지지 않도록 정말 주의하고 우리가 조심해야 된다는 거죠. Тийм учраас өнөөдөр бид нар ч гэсэн тийм ээ энэ Израилийн ард түмэн болон Юудаан ард түмний үйлцэн гим нүгэлд орохгүй тулд бид нар тэр гим нүгэлд автахгүй тулд сэргэг бөгөөд бид нар маш болгоомжтой байх хэрэгтэй. 이 성경은 참 사람들의 그 죄악을 다 드러내서 그 죄를 드러내서 하나님의 심판이 임한다는 것을 가르치는 겁니다. Библиэд яаж өгнө гэх юм бол тэр бусдын гим нүглийг тийм ээ ил болгож бурханы шийтгэл ирэх болно гэдгийг зааж өгдөг байна. 그래서 그 심판을 면할 수 있는 길은 바로 회개하고 예수 그리스도를 믿는 겁니다. Тэгвэл тэр шийтгэлээс бид нэр зугтаж чадах, бурхны тэр шийтгэлээс зугтаж чадах арга маань юу юм бэ гэх юм бол бид нар бурхны өмнө гимшиж тийм ээ бурхны өмнө тэр гим нүглээ хүлээн зөвшөөрөх нь одоо бид нар гим нүглээс биш бурхны шийтгэлээс зугтаж чадах одоо цор 그래서, ганц 예수, арга байх нэ. 그래서 예수님이 이렇게 누가복음 5장 32절에 보면 이렇게 말씀하셨지요. Тийм учраас Есүс Лукийн 5-ын 32 дугаар ишлэл дээр ингэж хэлсэн байгаа. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔다 그랬죠. За тэгээд Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол би зөвхт хүмүүсийг дуутахаар ирсэн биш би харин нүгэлтнүүдийг дуудаж нүгэлтнүүдийг гимшилт дуутахаар ирсэн гэсэн байна. Би зөвхт хүнийг бус харин нүгэлтнүүдийг гимшилт дуутахаар ирсэн гэсэн. 우리가 이 복음을 전하는 것은 먼저 이 구원에 앞서서 왜 그들이 이 구원을 받아야 되는가, 왜 구원이 필요한 건가를 우리가 증거하려면 그들의 죄악을 그들의 죄로 말미암아 하나님의 심판이 온다는 것을 먼저 알아야 됩니다. Бид нэр тэгвэл яагаад энэ одоо гим нүглээс тийм ээ хол байх хэрэгтэй юм бэ гэдгийг бид нэр эхлээд ойлгохын тулд эхлээд бид нэр тэр гим нүглээр дамжуулан бид нар бурхны шийтгэл биднэрт ирдгиймаа гэдгийг бид нэр санаад тэр гим нүглээс одоо хол байх хэрэгтэй байна. 그래서 이 죄인이 회개하고 하나님께 돌아오는 것이 바로 이게 하나님의 복음입니다. Тийм учраас нүгэлтнүүдийг гимшүүлэн тийм ээ бурхны өмнө авчирдаг зүйл бол бурхны сайн мэдээ байна. 11절 한번 읽어보세요. За Хосея 5:11 дугаар ишлэл Эфраим нь дарлагдсан бөгөөд шүүлтэд бяцлагдсан. Учир нь тэрээр хүний тушаалыг дагахаар шийджээ гэсэн. 에브라임은 다시 이제 에브라임은 북이스라엘을 대표하는 거죠. За Эфраим гэх юм бол энэ бол Израилийг одоо илэрхийлж байгаа гэж бид нар хэлсэн тийм ээ. 사람의 명령 뒤따르기를 좋아한다고 그랬습니다. За тэгвэл Эфраим бол одоо хүний тушаалыг одоо дагахаар шийдсэн гэсэн байгаа. 예, 이 북이스라엘이 하나님의 백성인데 마땅히 하나님의 명령을 따르기를 좋아해야 되죠. Израиль өвн бурхны ард түмэн байтал тийм ээ тэр бурхны бурхны тушаалыг дагах хэрэгтэй. 하나님의 명령을 따르면 살고 번성하고 복을 받는 것입니다. Бурхны тушаалыг дагах юм бол амьдрч улам илүү өнөр өтгөн өсөж үржиж тийм ээ ийм ёроолыг авна. 근데 이 북이스라엘 사람들이
이 사람의 명령 따르기를 좋아한다고 했습니다. Гэтэл Израилийн ард түмнийг юу гэсэн бэ гэх юм бол учир нь тэрээр хүний тушаалыг дагахаар шийджээ гэсэн. 이것은 이방 나라의 우상의 명령을 따르는 것을 좋아한다는 뜻입니다. Тэгвэл энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол тэр хайр үндэстэн тийм ээ хайр улсын одоо тэр а шүтээнийг дагах тэр тушаалыг дагах дуртай гэж хэлж байгаа. 이 죄로 인해서 북이스라엘의 사회가 이렇게 학대와 불의한 재판을 통해서 타락이 된다는 것입니다. Энэ гим нүглээс болоод Израилийн тийм ээ одоо тэр а шүүлт Израилийн одоо тэр шийтгэл бүгдээрээ тэднэрт Эфраимыг дарж тэднийг шүүлтэнд одоо ницэлсэн гэж хэлсэн байгаа. 이렇게 이방 나라의 우상의 명령을 따르기를 더 좋아하니까 결국 그 사회가 부패하고 타락해서 이렇게 다른 사람을 학대하고 또 이 재판에서도 이 불의한 재판을 통해서 남의 것을 뺏어가고 이런 죄가 이렇게 그 사회를 부패시킨다 그 말이에요. За гэтэл эднэрийн одоо хийж байгаа зүйлсээс нь харах юм бол тэд нэр одоо юу гэдэг зөв шүүхгүй бусдыг дарлаж тийм ээ дарамталж одоо өөрсдийн хүчээрээ ингэж дарж авснараа тэр 그러니까 이와 같은 죄로 인해서 북이스라엘이 하나님의 심판을 피할 길이 없다 그 말이에요. ингэж өөрсдөө ийм гим нүгэл үйлдэж тийм ээ одоо ард түмнээ зовоож ард түмдээ шудраг бус хандсан учраас Израилийн одоо юу гэдэг шүүлтэд Израильд бол одоо зугтах зам гарах зам гэж байхгүй гэсэн үг. 자, 이 12절은 좀 쉬었다 하겠습니다. 12절부터. За 12 дугаар ишлэлээс бүгдээр амраад орж ирээд амраад үргэлжлүүлцгээе. 네. 자, 그래. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 호세아서를 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Бурхны ариун бурхны цэм энэ цаг мөччихсэн Хосea номыг хичээлэх боломжийг өгсөн талархаж байна. 하나님은 마음의 중심을 보신다고 했습니다. Бурхантай зүрх сэтгэлийн гол цөмийг хардаг гэсэн билээ. 우리 마음속에 정말 하나님을 사랑하는 마음을 주시옵소서. Бидний зүрх сэтгэлд та үнэхээр бурхан таныг хайрлаж байгаа, хайрладаг тэр сэтгэлийг өгөөч. 진심으로 하나님의 은혜에 감사하고 기뻐할 수 있는 이런 믿음을 주시옵소서. Чин сэтгэлээс бурхан таны нэгүсэлд талархаж талархдаг тэр сэтгэлийг итгэлийг өгөөч. 우리가 다윗처럼 정직하고 진실한 마음으로 우리가 하나님을 잘 섬기게 해 주시옵소서. Бид нэр Давидтай адилхан үнэнч зүрх сэтгэлээр бурхан таны өмнө үйлчлж чадхад тавцлаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 호세아 5장 12절입니다. За Хосея 5-ын 12 дугаар ишлэл. 읽어보세요. За Хосея 5-ын 12. Тэрээр би Эфраимд дэнгийн ирвэхий мэт Юдагийн гэрт ялзарл мэт билээ. 그러므로 내가 에브라임에게는 좀 같으며 유다 족속에게는 썩이는 것 같도다 했습니다. Дэнгийн ирвэхий болоод Юдагийн гэрт ялзарл мэт билээ гэсэн байгаа. 이 본문은 그 하나님께서 북이스라엘과 남유다 백성을 그 심판하시는 방법, 어떻게 심판하시는가 그 방법을 보여주고 있습니다. Бурхан энэ дээр харах юм бол Израилийн ард түмэн хийгээд тийм ээ Юдаг хэрхэн шийтгэх талаар одоо тэр аргаа харуулж хэлж өгч байна. Аргаа хэлж байна. 여러분 이 좀이 먹는다고 했는데 그 몽골어 성경에는 어떻게 번역이 돼요? 좀. 네, 맞아요. 똑같이. 좀 그렇죠? 네. 이것은 이제 서서히 이게 서서히 이게 부패하고 서서히 이런 뭐라고 할까요? 썩어져 가는 거죠. 서서히. За энэ дээр харах юм бол тэр ирвэхий гэдэг маань болохоор тэр дэнгийн ирвэхий бол бүгдийг баг багаар идэж дуусгадаг тийм ээ. Аазмаар баг багаар идэж дуусгадаг байгаа.
Тэгээд багш энэ тийм учраас ерөөсөө аажмаар шийтгэл нь аажмаар тэд дээр ирэх болно гэсэн. 하나님께서는 북이스라엘을 이 조미 먹듯이 서서히 원수의 손에 파멸하게 하신다는 겁니다. За тэгвэл энэ нь болохоор яг адилхан тэр Израилийн ард түмнийг яг л тэр дингийн ирээхээ шиг шийтгэл нь одоо багаар буюу тэр дайснуудынх нь гарт багаар өгөх болно гэж. 그다음에 그 남유다 백성들은 죄로 인해서 썩는 것 같이 점점 부패하여 망하게 한다는 것입니다. Тэгээд дараа нь болохоор Юудаг болохоор тийм ээ яг л тэр ялзарч муудж байгаатай адилхан ялзарч муудахтай адилхан бас аажмаар тэднийг бас мөхөөх болно гэж. 그래서 이 죄는 전염성이 아주 강합니다. Энэ гим нүглийн тэр нөгөө бусдад халдварлах чадвар бол маш өндөр байдаг. 그 구약의 대표적인 그 하나님의 그 징벌에 의해서 일어나는 병이 나병입니다. 나병, 문둥병. За тэгвэл Библиэр ерөнхийдөө харах юм бол тэр гим нүглийн одоо өвчин, гим нүглийг одоо илэрхийлдэг өвчин бол нөгөө нэг уйман өвчин гэж байдаг тийм ээ? Уйман өвчин. 그 죄를 상징하는 것이 바로 이 문둥병의 증상입니다. Тэгвэл гим нүгэл маань хүртэл яг л энэ уйман өвчин шиг ингэж одоо тийм ээ? За байж байгаа. Гим нүглийг одоо хилж байгаа нь болохоор энэ одоо уйман өвчний нөгөө шинж тэмдэг илэрч байгаа шиг гим нүгэл хүртэл яг л ийм шинж тэмдэг илэрдэгэ гэж хэлж байгаа. 이 문둥병은 서서히 썩어져 가는 거예요. 서서히 썩어져서 이렇게 살이 떨어져 나가는 것입니다. Уйман өвчин бол тийм ээ багаар аажмаар нөгөө арсыг нь идсээр хагаад одоо тэр бүр ингээд сүултээ ундаг тийм ээ. 그리고 이 문둥병은 어떤 그 큰 통증이 없습니다. Уйман өвчинд бол нэг амар онцгой ноцтой тэр өвдөлт бол байдаггүй. 그러니까 이스라엘 백성들이 그 죄를 짓고 회개하지 못하게 하겠다는 거예요. 그 죄에 대한 고통을 하나님이 느끼지 못하게 하겠다는 겁니다. Тийм учраас бурхан Израилийн ард түмнийг юу гэж байна гэх юм бол тэр гим нүгэл үйлдэснээсээ болоод зовж шаналх тэр зовлонгуу тийм ээ зовлонг мэдрүүлэхгүй зүгээр тэднийг одоо зовлонг мэдрүүлэхгүй гэж хэлж байгаа. 여러분 어떤 병에 걸렸을 때 우리가 어떻게 그걸 알 수 있습니까? Бид нар хэрвээ ямар нэгэн өвчин тусах юм бол тийм ээ яаж тэр өөрийнхөө өвдөж байгааг мэддэг вүлээ. 그 통증이 있어야 됩니다. 고통이 있어야 돼. Биднэрт өвдөлт гэдэг зүйл өвчлөлт байх хэрэгтэй. 근데 이 통증이 없이 고통이 없이 서서히 병이 이렇게 사람의 생명을 좀 먹듯이 서서히 사람의 생명을 파멸을 몰아가는 거예요. Тэгвэл яг л энэ өвдөлтгүйгээр тийм ээ өвдөлтгүй байгаа шиг бурхан тэдний гим нүглээр дамжуулан тэднийг аажмаар тэднийг идэж одоо тийм идэж устгах болно гэж хэлдэг. 그게 문둥병의 증상입니다. Энэ бол уйман өвчний шинж тэмдэг байна. 그리고 오늘날에는 그런 암병이 그렇게 많습니다. 암. Өнөө үед бол одоо хор тавдар маш их болсон байгаа тийм ээ хор тавдар. 이 죄는 바로 이 암병과 같아요. Тийм учраас энэ гим нүгэл бол ерөөсөө энэ хор тавдартай адилхан. 이와 같이 하나님께서는 이스라엘 백성들이 죄를 짓고서도 회개를 못하게 하시고 그다음에 죄의 어떤 고통을 느끼지 못하게 하고 서서히 좀 먹듯이 이렇게 파멸로 그렇게 하나님이 심판하신다는 거예요. Ингэж бурхан Израилийн ард түмнийг одоо гим нүглээсээ болоод өвчин мэдрэхгүй байж өвчмнөө мэдрэхгүй байгаа шиг тэднийг тийм ээ одоо гим нүгэл үйлдүүлээд гим нүгэл үйлдэхээр нь биш байж байгаа юм. Өвчин мэдрэхгүй байгаа шиг тийм ээ тэд нэр гим нүгэлтэй ингэж авцсан үед нь аажмаар бурхан тэднийг ингэж шийтгэлийг нь тэднэрт авчирч тэднийг устгах болно гэж хэлж байна. 그리고 유다 백성들도 하나님께서 이렇게 서서히 부패하고 썩어져 가서 결국은 파멸하게 하신다는 겁니다. Тийм ч Юда ард түмэн ч гэсэн яг л тэр ирвэхэд ялзарлалтай адилхан тийм ээ одоо багаар одоо ялзруулж илжирүүлээд тэд нарыг ингэж устгаж мөхөх болно гэсэн байна.
자, 이렇게 해서 결국은 하나님께서 북이스라엘과 남유다가 끝까지 회개하지 않고 어, 하나님의 말씀을 거역하니까 이제는 죄를 지어도 징계하지 않고 내버려 두는 겁니다. Мгм. Тийм учраас бурхан тэд нар тийм ээ одоо гим нүгэл үйлдсэн ч өөрсдөө гим нүгэл үйлдсэн ч тэд нарыг түүнийг ойлгож ухаарахгүй байгаа учраас тэд нарыг бурхан гим нүгэл дунд нь одоо чимээгүй зүгээр орхиж хайж байгаа. 이건 이 무서운 심판이죠. Энэ бол маш аимшигтай шийтгэл байна. 이 죄를 지는데도 하나님이 내버려 두시면 결국은 그 죄로 인해서 하나님이 멸망을 시키신다는 그러한 엄중한 경고죠. Аха. Гим нүгэл үйлдсэн ч гэсэн бурхан түүнийг тоохгүй хаяад байх юм бол тийм ээ. Түүнийг тоохгүй байх юм бол эцэст нь юу гэсэн үг вэ гэвэл бурхан тэр гим нүглээр нь тийм ээ эцэст нь өөрийг нь маш аимшигтайгаар шүүх болно гэсэн илрэл гэсэн үг байна. 그러나 대체적으로 하나님은 사랑하는 백성들을 조그만 양심을 안 주고 죄를 져도 그 고통, 그 징벌을 해가지고 즉각적으로 그 고통을 주십니다. Харин ерөнхийдөө бурхан бол өөрийн ард түмний тийм ээ өөрийнх нь ард түмэн гим нүгэл өөрийнх нь хүн гим нүгэл үйлдэх юм бол бурхан тэр 그래서 гим нүглээс болоод түүнийг жоохон ч гэсэн зовоож тэр гим нүглээс нь болж одоо жоох багаар ч гэсэн зовоож түүнийг шийтгдэг байна. 그래서 바로바로 그 죄를 깨닫고 그 죄에서 돌이키게 만드시는 거예요. Ингэж багаар зовоосноороо түүнийг одоо гим нүглийг нь ойлгуулан тийм ээ гим нүглийг нь ойлгуулан тэр гим нүглээс эргэж тэр буцаж зогсоход нь одоо бурхан тусалдаг байна. 하나님이 즉각적으로 어떤 질병을 통해서 그 죄를 징벌하십니다. Бурхан тэр одоо гим нүглийг нь тийм ээ өвчин ч юм уу маш тодорхой биет өвдөлтөөр дамжуулаад түүний гим нүглийг нь одоо ингэ шийтгдэг байна. 어떤 일이 실패하게 만들고 어떤 일을 Хийж байгаа 잘못되게 ажил 해서 큰 손해를 주기도 하고 хийж байгаа ажил нь амжилтгүй болж тэд нарыг тийм ээ одоо амжилтгүй ингэж бүх зүйл нь одоо бүтэмжгүй болгож бурхан шийтгдэг байна өөрийн хүмүүсээ. 그래서 바로 죄를 깨닫고 아, 이 하나님이 나를 징계하시는구나. 난 빨리 회개하고 돌이켜서 다시 하나님 앞에 가는 거예요. Тийм учраас бурхан намайг шитгэж байгаа юм байна гэдгийг маш хурдан сайн ойлгоод тийм ээ бурханы өмнө гимшээд бурханы өмнө буцаж очих хэрэгтэй байна. 그런데 끝까지 하나님의 어떤 그 책망을 듣지 않고 거역하게 되면 결국은 하나님은 내버려 두시는 거예요. Гэтэл эцсээ хүртэл тэр бурханы шийтгэлийг тийм анхааруулгыг зэмлэлийг сонсохгүй байх юм бол эцэст нь мэдээж бурхан түүнийг зүгээр тэр хэвээр нь хайдаг байна. 그럼 그들의 죄가 좀 먹듯이 서서히 부패하고 썩어지면서 결국은 이렇게 파멸하는 것입니다. Хэрвээ тэгэх юм бол тэд нар одоо дэнгийн ирвэхэд идүүлсэн шиг тийм ээ одоо аажмаар багаар идэгдэж одоо идэгдсээр байгаад тэд нар эцэстээ мөхөлд хүрдэг байна. 자, 호세아 5장 13절. Хосая 5:13 дугаар ишлэл Хосая 5:13 네, Эфраим нь өөрийн өвчнийг Юда нь өөрийн шарахыг үзээд Эфраим Асир руу явж Яраб хаан руу илгээж харин тэр чамайг идгээж чиний шарахыг эмчилж чадахгүй. 네. 네. 여기도 계속해서 북이스라엘을 에브라임으로 이렇게 하나님이 부르십니다. За энэ дээр ч гэсэн харах юм бол Израилийг тийм ээ бурхан Эфраим гэж одоо хэлж байгаа. 자기의 병을 깨달으라는 겁니다. 자기의 병을 깨달으라. Өөрийн өвчнийг ойлгоо гэж хэлж байгаа. 또 유다도 자기의 상처를 깨달았다. За тэгээ өөрийн өвчнийг мэдэж тийм ээ бас Юда ч гэсэн өөрийн шарахыг үзээд гэсэн байгаа. 자, 이 구절의 뜻은 무엇이냐 하면은 Энэ ишлэлийн утга нь яг юу юм бэ гэвэл 하나님이 심판의 징벌을 그 받는 그 상황을 그 병과 상처로 표현하고 있습니다. бурхны тэр нөгөө шийтгэлийн тийм ээ илэрхийллийг нь шарах хийгээд өвчнөөр илэрхийлж хэлж байна.
그래서 이 호세아 선지자는 북이스라엘이 이 국가적인 큰 위기 상황을 병들어 이 쇠약해진 상태로 비유하고 있습니다. Тийм учраас Хосea иш үзүүлэгч тийм ээ Израилийн одоо нөхцөл байдлыг Израилийн тэр гим нүгэлтэй нөхцөл байдлыг юу гэж илэрхийлж байна вэ гэх юм бол өвчин тусаад өвдсөн байгаагаар тийм ээ одоо хүн өвдчөөр ямар одоо сул дорой болдог үлээ тийм ээ яг л тийм өвчин туссан байдлаар илэрхийлж хэлж байгаа. 또 유다 백성들도 이 치명적인 상처를 입은 모습으로 이렇게 비유하고 있습니다. Тэгээ Юудын ард түмнийг хүртэл яг адилхан одоо маш одоо хүнд тэр шарахтай мэтэр тийм ээ одоо ингэж зүүрлэж хэлж байгаа. 이와 같이 북이스라엘과 남유다는 자신들이 국가에 큰 위기가 지금 처했다는 것을 알게 된다는 것입니다. Ингэж тийм ээ Израиль хийгээд Юда өөрсдийнх нь улс орон ямар их одоо юу гэдэг ноцтой аюулд учирснаа гинт одоо ойлгож ухаарах болно гэдгийг хэлсэн. 그런데 중요한 것은 이 국가적인 큰 위기를 어떻게 해결할 것인가 이것이 이제 문제입니다. Гэтэл эндээс чухал зүйл нь юу вэ гэх юм бол энэ улс орны одоо чухал нөхцөл байдал тийм ээ энэ аюулыг эдгээр хамгийн гол нь яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг нь чухал байна. 이런 국가적인 큰 위기를 아주 고치지 못하는 아주 중병에 아주 그 위급한 중병에 걸려서 그 상처가 심하다는 것을 가지고 비유하고 있는 거예요. Тэгвэл эднэрийн энэ туссан одоо эднэрийн гим нүглийн нөхцөл байдлыг нь илэрхийлэхдээ юу гэж байна гэх юм бол тэр өвчин нь бол маш ноцтой хүнд тийм ээ бас яаралтай эмчилгээ хийх ёстой байсан байгаа тэр өвчнөөр илэрхийлж тэр шархан хүртэл маш ноцтой байдалд хүрсэн байгаагаар илэрхийлж одоо хэлж байгаа. 그런데 이와 같이 북이스라엘과 남유다가 이 국가적인 큰 위기를 해결하는데 하나님의 뜻과는 전혀 반대되는 방법을 가지고 해결하려고 합니다. Гэтэл Израиль одоо Юда тийм ээ тэр одоо шархаа эдгэлэхдээ бурхны аргаас шал өөр аргаар одоо тэр арга ашиглаж одоо өвчнөө эдгэлэхийг хүсэж байгаа. 하나님의 뜻은 하나님께 회개하고 돌아가서 하나님을 찾고 하나님 앞에 도움을 구하는 것이 이게 하나님이 정하신 해결 방법이에요. Гэтэл бурхны хүсэл юу байсан бэ гэх юм бол бурхны өмнө ирээд гимшээд тийм ээ тэр бурхнаар одоо өвчнөө эдгэлэхийг бурхан хүсэж байсан. Ийм одоо ийм аргыг бурхан одоо хүсэж байсан. 그런데 하나님을 의지하지 않고 하나님께 찾지 않고 오히려 아수르 큰 나라 그 힘 있는 나라 아수르 왕에게 가서 우리 어려운 문제를 해결해 주시오 이렇게 도움을 청하고 있단 말이에요. Гэтэл тэд нэр бурхнаас тусламж гуйх биш тийм ээ харин Асир гэх тэр хүчрхэг одоо тэр орноос тусламж гуйж бидний өвчнийг эдгэж өгөөч гэж гуйж байгаа. 이것은 오늘날 우리 믿는 성도들이 어려움이 왔을 때 아주 어려움이 왔을 때 하나님께 도움을 구하지 않고 하나님을 찾지 않고 사람 찾아다니면서 도와주시오 그거 똑같은 겁니다. Тэгвэл энэ нь өнөө үед тийм ээ одоо хүмүүс бурхны өмнө ирээд бурхнаас тусламж гуйх биш одоо хүнээс тусламж гуйгаад одоо надад нэг туслаатгач надад ингээд нэг жоохон туслаад өгөөч гэж тусламж гуйж байгаатай яг адилхан байна. 이와 같이 하나님을 찾지 않고 하나님께 도움을 구하지 않고 세상의 권력과 그 힘을 의지하고 나간다는 것입니다. Ингэж тийм ээ тэд нэр бурхнаас тусламж гуйх биш харин тэр дэлхийн ертөнцийн өгдөг эрх мэдлхийгээ дэлхийн ертөнцийн тэр зүйлсээс тэд нэр одоо хүч тусламж гуйж байгаа. 이와 같이 북이스라엘 사람들 자신들의 위기를 해결하기 위해서 아수르 왕에게 가서 도움을 청하고 있다는 것입니다. Тийм учраас үүнтэй адилхан Израильчууд яаж байна вэ гэх юм бол тэр Ассирийн хаан дээр очиж тийм ээ Ассирийн хаанаас тусламж гуйж байгаа юм. 결국 북이스라엘은 자신들이 믿고 의지하던 도움을 청하던 그 아수르에 의해서 결국은 침략을 받고 나라가 망합니다. Гэтэл Израиль яадаг вэ гэх юм бол өөрсдийнхөө нөгөө итгэж найдаж тусламж ирж гуйж байсан Ассирта ялагдаж тийм ээ Ассирта одоо олцлогдож одоо мөхдөг байна.
참 하나님께서는 이와 같이 북이스라엘이 믿고 의지하던 그 아수르에 의해서 결국은 망하도록 그렇게 하나님은 심판하신 겁니다. Гэтэл бурхан үнэхээр тэд нарыг өөрсдийнх нь итгэж найдаж байсан тэр Ассирт одоо ялагдаж Ассирт одоо олзлогдож мөхөхөд одоо бурхан хүргэсэн байна. 이것은 오늘날 우리들에게 굉장히 많은 교훈을 주고 있는 것입니다. Энэ бол өнөөдөр биднэрт маш их чухал, маш их одоо тэр сургамжийг өгч байна. 자, 그래서 우리가 이게 정말 하나님의 백성들이 누구를 믿고 의지하고 어려움이 왔을 때 그걸 어떻게 해결하느냐. 이런 지혜를 성경을 통해서 우리가 배우는 거예요. Тийм учраас бид нэр өнөөдөр тийм хинд итгэж найдаж тийм ээ хинээс тусламж авах ёстой вэ гэдгийг өнөөдөр бид нэр Библиэр дамжуулан суралцаж байна. 여러분 그 이스라엘 나라의 초대 왕이 그 사울 왕이죠. 사울 왕. Мгм. Израилийн хамгийн анхны одоо агуу хаан, анхных нь биш гэхэд одоо хамгийн агуу хаан нь бол биш юм лээ. 예, 두 번째 왕은 그 다윗 왕입니다. Самуэль. За хамгийн эхний хаан нь бол Саул, за дараагийнх нь Давид хаан байгаа. 이 사울 왕의 왕가가 패망하고 하나님이 그 왕권을 다윗에게 이렇게 주십니다. Саул хааны нөгөө нэг хаант улсыг нь мөхөөж харин тэр хааны эрхийг нь бурхан Давидэд өгсөн. Давид хаанд өгсөн. 왜 그렇게 됐는가? 성경은 답을 주고 있습니다. Тэгвэл яагаад ингэсэн бэ гэдэг тал дээр Библи одоо хариултаа өгж байгаа. 자, 역대상 10장. За 역대상 шастрын дээд 10 дугаар бүлэг. 역대상 10장 13절 14절. шастрын дээдийн 10-ын 13, 14. 이건 우리 중요한 구절이에요. 우리가 잘 Энэ бол 표시해야 бидний хувьд бол маш чухал ишлэл байгаа. Сайн тэмдэглээд аваарай. 13절 14절 읽어보세요. 13, 14 дугаар ишлэл 13, 14. Ийхүү эзний эсрэг өөрийн үйлцэн бусармаг үлсийнхаа төлөө Саул өгсөн нь эзний үгийг сахилгүй үзмэрчийн зөвлөгөөг гуйн санаа бодлыг нь асууж эзний хүслийг мэдхийг хүсээгүйгээс болсон юм. Тиймээс тэр түүнийг хорон хаанчлалыг нь Есийнхүү Давидэд шилжүүлвэ. 자, 이 말씀을 우리가 잘 깨달아야 됩니다. Бид нар энэ үгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 하나님께 나라가 이 블레셋과의 전쟁에서 지금 사울이 큰 위기를 지금 맞이했는데 Саул тэр Пелесеттэй дайтах дайнд одоо маш том, маш их одоо аюулыг амссан. 당연히 하나님을 찾고 하나님의 도움을 구하고 이렇게 해야 되는데 이 신접한 이 무당, 이 점쟁이 찾아가서 도와달라는 거예요. Гэтэл тэр одоо яасан бэ гэх юм бол эхлээд тэр одоо аюул амссан учраас бурхан дээр очих ёстой байдалтай бурхан дээр очилгүй харин ч тэр одоо нөгөө бөө үзмэрч дээр очиж түүнээс тусламж ирдэг. 이 죄로 말미암아 사울 왕이 그 집안이 완전히 멸망을 당한 것입니다. Энэ гим нүглээс болоод Саул хааны гэр бүл тийм ээ бүрэн одоо мөхсөн байгаа. 그리고 그 나라를 이새의 아들 다윗에게 넘겨주신 겁니다. Тэгээд түүний хаанчлалыг Есийнхүү Давидэд шилжүүлсэн байх нэ. 자, 우리가 여기서 배울 수 있는 교훈은 하나님을 믿지 않고 세상 것을 믿고 의지하면 빼앗긴다는 것입니다. Хэрвээ бид нар эндээс мэдэж болох, сурж болох сургамж маань юу вэ гэх юм бол бид нар хувьд л бурхан тийм ээ. Үнэхээр өөрт нь итгэж найдаагүй тэр хаанчлал, өөрт нь итгэж найдаагүй зүйл байх юм бол бурхан түүний бүгднийг яах нь буцааж авах нэ гэж. 이거 정말 우리가 심각하게 오늘날 정말 이 말씀을 좀 깨달아야 됩니다. Бид нэр өнөөдөр энэ үгийг маш одоо ноцтойгоор хүлээж авч, ноцтой биш маш нухацтайгаар хүлээж аваад маш сайн энийг ойлгож ухаарах хэрэгтэй. 하나님 외에 다른 것을 믿고 의지하고 또 이렇게 애착을 가지면 하나님이 다 빼앗기게 하는 거예요.
Бурханаас өөр зүйлд итгэж, бурханаас өөр зүйлд найдаж, тэ бурханаас өөр зүйлийг эрэлхийлэх юм бол бид нар тэр бүх зүйлээ бурханд алдах болно. 하나님만 믿고 의지하고 하나님을 가까이 하면 하나님이 이 세상 것을 다 주십니다. 다 Харин 하나님이 주십니다. эсвэргээрээ бид нар тийм зөвхөн бурханд итгэж, найдаж, түүнийг дагаж байх юм бол бурхан энэ дэлхий дээр энэ ертөнцийн зүйлсийг биднэрт бүгднийг өгөх болно. 자, 이 말씀이 이제 깨달아지죠. Энэ үгийг бол бүгдээрээ ойлгож байгаа үстэй тийм. 이게 상당히 우리한테 우리 목회 앞으로 우리가 목회에 성공하느냐 실패하느냐 우리가 하나님의 말씀을 깨달아야 됩니다. Аха. Энэ бол үнэхээр бид нар ирээдүйд бурхны ажлыг амжилттай хийх үгүй юу гэдэгт одоо маш их чухал үр нөлөө биднэрт үзүүлэх нэ. 우리가 이 하나님의 교회를 목회하는데 세상을 믿고 의지하면 안 됩니다. Бид нар бурхны чуулганыг одоо удирдахад тийм ээ бурхны одоо чуулганыг удирдахад бид нар дэлхийн ертөнцид итгэж найдаж болохгүй. 날마다 하나님 앞에 가서 기도하고 엎드려서 하나님을 찾고 하나님을 의지하고 하나님의 도움을 구해야 됩니다. Бид нар өдөр болгон бурхны тусламжинд итгэж найдаж түүний өмнө сөхөрж тийм ээ түүний өмнө залбирч гуйх хэрэгтэй байна. 그럼 하나님께 그 신기한 방법으로 하나님의 그 신기한 능력으로 하나님이 도와주시는 거예요. Хэрвээ тэгэх юм бол бурхан өөрийн гайхалтай хүчээр үнэхээр гайхамшигтай тэр хүчээр биднэрт туслах болно бурхан. 할렐루야. 아멘. 예. 이거 좀 우리 하나님의 일꾼들이 잘 깨달아야 됩니다. Үүнийг манай бурханы ажил хийж байгаа тийм ээ. Бурханы ажлыг хийх хүмүүс маань илүү сайн ойлгож ухаарах хэрэгтэй. 자, 호세아 5장 14절. Аа. 14절. За Хосея 5-ын 14 дугаар ишлэл Хосея 5-ын 14. Учир нь би Эфраимийн хувьд арслан мэт, Юдагийн гэрийн хувьд залуу арслан мэт байх болно. Би зөвхөн би хэсэгчин тасдж явна. Би авч явхад хинч аварч чадахгүй. 아멘. 여러분 그 동물의 왕이라고 하죠. 사자. 사자는 동물의 왕이라고 합니다. За арслан бол бүгдээрээ мэдэн тийм ээ Аратны хаан арслан гэдэг. 근데 그 사자 가운데서 젊은 사자는 더욱 힘이 강합니다. Гэтэл арслан дундаа тэр залуу арслан бол одоо илүү хүчрхэг байдаг. 요한 마찬가지로 하나님께서는 북이스라엘과 그 남유다에게 선포하신 그 심판을 반드시 성취하신다는 겁니다. Тэгвэл үүнтэй адилхан бурхан тэр Юда хийгээд Иерусалимд тийм ээ одоо тунхагласан тэр шийтгэлээ заавал биелүүлэх болно гэж хэлж. 하나님께서 이 젊은 사자와 같이 강하게 이렇게 북이스라엘과 남유다를 심판하시겠다는 거예요. Бурхан ингэж залуу арслан шиг Юда хийгээд Иерусалимд тэр өгсөн зовлонг тийм ээ заавал одоо шийтгэлээ заавал өгөх болно гэж хэлж байгаа. 하나님의 손에서 건질 자가 없다는 것입니다. Хэрвээ тэгэх юм бол тэднийг бурхны гараас мутраас аврах нэг ч хүн байхгүй гэсэн. 이렇게까지 하나님이 경고하시는데 이 사람들이 깨닫지를 못하는 거예요. Бурхан ингэж их тийм ээ тэднэрт анхааруулад байхад ойлгуулад байхад тэд нар үүнийг юус ойлгож ухаарахгүй байна. 하나님의 심판이 얼마나 무섭다는 걸 깨닫지 못하고 전혀 회개하지 않고 하나님을 찾지도 않고 여전히 하나님의 말씀을 무시하고 있습니다. Бурхны шүүлт, бурхны шийтгэл ямар аимшигтай вэ гэдгийг тийм ээ бурхан тэднэрт анхааруулж хэлээд байхдаа тэд нар ерөөсөө тоохгүй. Ерөөсөө бурхныг үл томсорсон хിവэрэ байгаа. 자, 그럼 이제 세 번째 대지 이스라엘의 고난 중에 회개함. За тэгвэл 3 дугаарх сэдв Израиль зовлон зүдгүүр дундаа гимшсэн гэж. 자, 이것이 15절입니다. Энэ нь болохоор 15 дугаар ишлэл. 15절 읽어보세요. За 15 дугаар ишлэл. Тэд бурууга хүлээн зөвшөөрч миний царайг хайх хүртэл нь би явж өөрийн газар руу буцаж очино. Зовлон дотроо тэд намайг хичээнгүйлэн хайх болно.
자, 이 구절은 북이스라엘과 남유다의 죄로 인해서 그들을 심판하시는 진정한 그 하나님의 그 이유를 보여주고 있습니다. Мгм. За тэгвэл энэ нийслэл бол бурхан тийм ээ тэднэрийн одоо Юда хийгээд Израилийн тэр гим нүгэл тэд нар жинхэнэ хэрхэн яаж тэд нар жинхэнэ гимших вэ гэдгийг одоо энэ нийслэлээр дамжуулж хэлж өгч байгаа. 하나님이 그 선택한 백성들을 하나님이 심판하시는 목적은 그들을 어, 다시 회개시켜서 하나님께 다시 돌아오도록 그 목적을 가지고 하나님이 이렇게 징계하고 심판하시는 거예요. За тэгвэл бурхан яагаад энэ өөрийн ард түмнийг одоо ингэж шийтгэж байгаа вэ гэх юм бол тэднэрийг тийм ээ гим нүглээ одоо ойлгоод ухаарад бурханы өмнө гимшээд буцаад ирээсэ гэсэндээ бурхан тэднэрийг ингэж шийтгэж байгаа. 여러분 그 그 탕자가 어떻게 해서 회개하고 하나님께 돌아왔죠? За 탕자. тэгвэл нөгөө гэрээсээ явсан хүү гэдэг тийм ээ. Гэрээсээ явсан хүү. Тэр яаж одоо бурханы өмнө буцаж ирдэг үлээ? Гэртээ буцаж ирдэг үлээ. 결국은 탕자가 가지고 갔던 모든 재산을 다 잃어버립니다. 다 탕진합니다. Тэр эцэстээ яадаг вэ гэвэл өөрийн одоо авч явсан бүх эд хөрөнгөө тийм ээ. Бүх одоо мөнгө төгрөгөө бүгдийг нь өрн таран хийж дуусаад ирдэг ба. 자기의 모든 소유 재산을 완전히 다 없어집니다. Өөрийнх нь гисэн хөрөнгө өмч юу чгүй алга болдог. 그걸로 끝나지 않고 하나님은 또 기근과 큰 이 굶주림을 또 하나님이 그 징벌 하십니다. Түүгээрч зогсохгүй бурхан тийм ээ тийм түнд одоо маш их өлсгөлэн ган гацыг тэр одоо бүх зүйлийг түнд мэдрүүлдэг байна. 그래서 그에게 누가 한 사람 찾아와서 불쌍히 여겨서 먹을 양식을 주지 않습니다. Хичнээн түнд тийм ээ одоо хүнд хэцүү байсан ч гэсэн хин нэгэн ирээд түүнийг одоо хоол хүнс өрөвдөж түүнд одоо хоол хүнсийг өгдөггүй. 그런 철저하게 사람들한테 외면당하고 무시당하고 버림당한 그런 비참한 상태에 빠지게 됩니다. Харин ч эсэргээрээ тэр бүрэн тийм ээ бурхны өмнө үл тоомсорлогдож тэр одоо доромжлогдсон ийм нөхцөл байдал ордог. 할 수 없이 너무나 배가 고프고 죽을 지경을 만나니까 이 돼지 치는 농장에 찾아가서 제발 나를 좀 살려달라고 나에게 좀 일을 시켜주고 나에게 먹을 것을 달라고 간청합니다. Аха. Үнэхээр тэр яах ч аргагүй үнэхээр өссөн учраас тийм ээ. Өссөн учраас тэр одоо гахаан ферм дээр очиж одоо над гахаан одоо ферм дээр очиж ажиллаж гахаан хоолноос хүртэл идэж ингэж одоо ажилладаг ба. 네. 농장 주인이 일만 시키고 이 돼지가 먹는 그 지엽 열매 그건 사람이 먹을 수 있는 양식이 아니에요. 그것마저도 배부르게 먹지 못하도록 그렇게 인색하게 하는 겁니다. Хичнээн тэр одоо юу гэдэг гахаан фермэнд очиж ажилласан ч гахаан фермийн тийм ээ гахааны хоолноос эзэн нь хүртэл тэр гахаан хоолоо харамлаад түүнийг цадтал хооллолгүйгээр харин ч эсэргээрээ түүнийг одоо гахаан хоолноос итлээ гэж түүнийг одоо юу гэдэг одоо гахаан хоол идүүлэхгүйгээр одоо харамлдаг байна. 결국은 그는 이제는 굶어 죽는구나. 나는 이제 굶어 죽는구나. 이제 절망 가운데 빠지게 됩니다. Тэгээ эцэстээ тэр яадаг вэ гэм за би одоо ингээл тийм ээ өлсөж өгдөг юм байжээ гэсэн ийм цөхрөлт одоо автдаг. 그때 비로소 자신의 죄를 깨닫게 됩니다. Харин тэр үед тэр өөрийн гим нүглийг ойлгодог. 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었구나 하고 회개합니다. Би тэнгэр хийгээд одоо тийм ээ эцэгтэй гим одоо үлджээ бурууг үлджээ гэж гимшдэг. 회개하니까 자기가 어떻게 행할 것을 하나님이 가르쳐 주십니다. Гимсэн учраас түүнийг яах ёстойг нь тийм ээ бурхан түүнд зааж өгдөг. 회개하면 하나님이 어떻게 행할 것을 가르쳐 주시는 거예요. Хэрвээ гимших юм бол бурхан түүнийг юу хийх ёстойг нь бурхан түүнд зааж өгдөг байна. 아버지께 돌아가자. 하나님께서 Эцэг рүүгээ буцъя гэж. 내 아버지께 돌아가자.
Би өөрийн эцэг рүүгээ буцъя гэд. 그것은 하나님께 돌아가자. Энэ нь болохоор тэгээ би бурхан руу буцъя гэж. 그러면 아버지께 돌아와서 결국은 다시 회복되지 않았습니까? Тэгээд тэр эцэстээ бурханы өмнө ирээд тийм ээ бурханы өмнө ирээд тэр дахин шинчлэгдээгүй гэж юу. 이와 같이 하나님의 택한 백성은 반드시 하나님 아버지께 회개하고 돌아오도록 하나님이 이렇게 큰 징계를 통해서 돌아오게 한다는 것입니다. Үүнтэй адилхан бурханы ард түмэн тийм ээ одоо бурханы өмнө гимшээд буцаж ирэхээр бурхан тэднэрт одоо тэр шийтгэлээр дамжуулан тэднэрт бурханы өмнө буцаж ирэх тэр боломжийг бурхан өгдөг байна. 그래서 이스라엘 백성이 이렇게 비로소 이 하나님의 큰 징벌, 그 환난 가운데서 자신들의 죄를 깨닫고 비로소 이제 하나님께 돌아오도록 하나님이 이런 목적을 가지고 이스라엘 백성을 징계하셨다는 겁니다. Тийм учраас бурхан Израилийн ард түмнийг шийтгэхдээ тийм ээ дахин бурханы өмнө буцаж ирүүлэх зорилгоор тэднийг одоо зэмлсэн, шийтгсэн байна. 에레미야 29장 11절. Иремья 29-ийн 11 거기 말씀을 우리가 깨달아야 됩니다. энэ үгийг бид нэр тийм ээ маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Иремья 29장 11절. 29-ийн 11. 읽어보세요. За 29-ийн 11 дээр юу гэж байна вэ гэх юм бол учир нь та нарт зориулж байгаа төлөвлөгөөнүүдийг би мэдэх бөгөөд тэдгээр нь та нарт ирээдүй ба найдварыг өгөхийн тулд гай гамшигын бус сайн сайхны төлөөх төлөвлөгөөнүүд юм гэж эзэн тунхаглаж байна. 네. 자, 이 말씀은 이스라엘 백성들이 결국은 하나님의 심판으로 바벨론에게 멸망을 당합니다. За тэгээд энэ үгсийн дараа одоо тийм ээ Израилийн ард түмэн Вавилонд олзлогдож мөхдөг. 바벨론의 포로로 끌려갑니다. Вавилонд олзлогдсон тийм ээ одоо Вавилонд боолчлогдож боолцлогдохоор явдаг байгаа. хөтлөгдөж явдаг байгаа. 그리고 하나님께서는 바벨론의 포로 생활을 70년이라고 딱 정하십니다. Тэгээ бурхан Вавилонд боолцлогдох хугацааг нь тийм ээ 70 жил гэж бүр яг ингээд тодорхой тогтооод өгчихсөн. 70 гэж. 70년 동안 바벨론에 포로로 끌려가서 거기서 자신들의 죄악의 징벌을 다 받게 됩니다. 70 жилийн турш тэнцээ боолцлогдож өөрсдийн хийгээд өөрсдийн өвгцгийн гим нүглийн шийтгэлийг тэд нэр авах болно. 근데 이것이 재앙이 아니라는 것입니다. Гэтэл энийг нь тийм ээ одоо гамшиг тэр зовлон бишээ гэж хэлсэн. 이 에레미야 선지자를 통해서 그 포로된 백성들에게 이건 재앙이 아니라 평안이다. 그렇게 선포합니다. Харин Иремьягаар дамжуулаад тэр олзлогдсон ард түмэнд юу гэж хэлж байна гэх юм бол энэ бол гамшиг бишээ энэ бол амар амгалан юм а гэж хэлж өгч байгаа. 너희를 향한 나의 생각은 내가 안 하니 재앙이 아니라 평안이라는 거예요. Та нарт хандсан гэхүү та нарт төлөвлөсөн миний төлөвлөгөө миний бодол бол одоо гамшиг биш юм а гай зовлон биш юм а гэж хэлж байгаа. 너희에게 미래와 소망, 희망을 주기 위해서 그렇게 하나님이 징벌했다는 거예요. Харин бурхан юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол та нарт ирээдүй ба найдварыг өгөхийн тулд тийм ээ найдвар тэр сайн сайхныг өгөхийн тулд одоо төлөвлөсөн энэ төлөвлөгөө юм а гэж хэлсэн байна. 이와 같이 하나님의 백성들을 하나님이 징벌하실 때 그건 재앙이 아니라 평안이요. 너희 장래에 소망을 주기 위해서 하나님이 그렇게 하신다는 거예요. Тэгвэл бурхан өөрийн ард түмнийг шийтгэж байгаа шийтгэл нь бол тийм ээ шийтгэл биш харин ч эсэргээрээ тэднэрт өгч байгаа энэ одоо шийтгэл юм шиг боловч энэ нь бол тэр ирээдүй найдвар сайн сайхан энэ бүх зүйлийг өгөхийн тулд бурхан тэднэрт одоо бурхан ингэж шийтгэж байгаамаа. 바로 이것이 복음입니다. Энэ бол бидний нөгөө сайн мэдээ байна. 복음은 회개하고 하나님께 돌아오는 자에게 복음은 평안을 주고 죄 용서와 모든 죄 용서와
평안을 주고 또 미래에 소망을 주는 것이 바로 복음입니다. Тэгвэл биднэрт бүхий л тийм ээ тэр сайн сайхан хийгээд ирээдүйг өгдөг зүйл нь юу вэ гэх юм бол Бурхны сайн мэдээ байна. 자, 이러면 이제 하나님의 마음을 우리가 알아야 돼요. 하나님의 Тэрээд 마음. ийм байх юм бол бид нар Бурхны тэр зүрх сэтгэлийг бид нар мэдэх хэрэгтэй. 하나님이 어떤 분인가? 이게 하나님의 마음을 알아야 됩니다. Бурхан яг хин юм бэ? Тэгэж тийм ээ бид нар Бурхны зүрх сэтгэлийг бид нар ойлгох хэрэгтэй, мэдэх хэрэгтэй. 자, 호세아 6장을 한번 봅니다. 호세아 6장. Ингээд Хосая 6 дугаар бүлэг. 자, 호세아 6장은 언약에 대한 이스라엘의 불순종을 말하고 있습니다. За 6 дугаар бүлэг маань болохоор гэрээндээ тийм ээ Израиль дуулуургүй хандсны талаар гарч байгаа. 근데 이, Гэрээндээ одоо дуулуургүй хандсан Израилийн тухай байна. 예, 그래서 호세아 6장의 전반부는 그 이스라엘 백성들이 회개하고 하나님께 돌아갈 때 하나님은 은혜를 베푸신다는 것입니다. За тэгэд ихний хэсэг нь болохоор хэрвээ тэд нэр тийм ээ Бурхны нэгүслийг ойлгоод гимшээд Бурхны өмнө буцаад очих юм бол Бурхан тэднэрт ивэлийг тэр ерөөлийг өгөх болно гэсэн байна. 그리고 후반부는 그 이스라엘과 유다가 하나님께 대한 언약을 그 어긴 죄를 책망하고 있습니다. За тэгэд төгсгөлийн одоо хойд дараагийн хэсгээр нь болохоор яаж өгөх юм бол Израилийн тэр гим нүглийн тийм ээ шийтгэлийн талаар Израиль гим нүглээ гимшгүй бол ямар шийтгэл амсах вэ гэдгийг одоо хэлж өгч байгаа. 자, 그러면 6장의 대지를 말씀드리겠습니다. За тэгвэл 6 дугаар бүлгийнхаа одоо жижиг сэдвүүдийг нэрлэе. 첫 번째 대지는 여호와께로 돌아가자. За нэгдүгээрх нь эзэн рүү буцацгаая гэж. 1절부터 3절까지입니다. 1-ээс 3 дугаар ишлэл эзэн рүү буцацгаая. 예, 여호와께로 돌아가자. эзэн рүү буцацгаая. 두 번째 대지는 여호와는 인애를 원하고 제사를 원치 않으신다. Аха. За тэгээ хоёр дахь сэдв нь болохоор юу вэ гэх юм бол Бурхан нэгүслийг хүсдэг, харин тэр тахилыг хүсдэггүй гэсэн. 4절로 6절까지입니다. Энэ нь болохоор 4-өөс 6 дугаар ишлэл. 세 번째 대지는 언약을 배반한 그 이스라엘과 유다의 죄를 책망하신다. За тэгээд хоёр дахь сэдв нь болохоор юу гэх юм бол тэр гэрээг зөрчсөн, гэрээнээс урвсан Израилийгээд 배반한 목사님? 네. 언약을 배반한 이스라엘과 유다의 죄를 책망하심. 아하, гэрээнээс урвж гэрээг зөрчсөн Израиль болон Юдагийн гим нүглийг одоо шийтгсэн. 자, 그럼 1절 한번 읽어보세요. За тэгээд ингээд нэгдүгээр ишлэлээс уншия. Нэгдүгээр ишлэл. Нэгдүгээр ишлэл нь эрэгт хүн эзэн рүү буцацгаая. Учир нь тэр биднийг тасдсан боловч тэр биднийг эдгэх болно. Тэр биднийг шархтуулсан боловч тэр биднийг боож өгөх болно гэсэн. 자, 그 1절에 보면은 우리가 주의할 단어가 나옵니다. Энэ дээр харах юм бол нэгдүгээр ишлэл дээр харах юм бол бидний маш их одоо болгоомжлох одоо хэрэгтэй гэх үү тийм ээ болгоомжлох ишлэл гарч байгаа. 바로 우리라는 단어입니다. 우리. Энэ дээр бид гэдэг үг байгаа. бид. 자, 몽골어로 우리가 뭐예요? 우리. бид. 예, 비? бид. 예. 자, 이 우리라는 것은 호세아 선지자도 포함된 호세아 선지자도 하나님의 말씀에 순종할 것을 포함해서 그러니까 말씀을 전하는 하나님의 말씀을 전하는 그 일꾼도 포함해서 또 회중과 같이 포함해서 이렇게 우리라고 표현하고 있습니다. За тэгвэл энэ дээр бид гэж нэрлэгдэж байна тийм ээ. Бид гэж хэлэгдэж байгаа маань Бурхны ажлыг хийдэг Хосea хүртэл тэнцээ орж гэхүү тий одоо хамаатуулагдаж байгаа. Энэ дээр зөвхөн одоо Израилийн ард түмэн зөвхөн хэлж байгаа биш. Хосea төдийгүй тийм ээ одоо тэр Бурхны ажлыг хийдэг Бурхны хүмүүсийг хүртэл одоо энд бид гэдэг үг дотор хамааруулж хэлсэн байна. 우리가 하나님의 말씀을 전할 때에 그 회중들에게만 이렇게 우리가 말씀을 전하는 게 아니에요. 그 말씀을 전하는 그 일꾼도 같이 포함해서
회개하고 하나님께 돌아가자는 거예요. Мгм. Бид нар бурхны үгийг дамжуулахад тийм ээ бурхны үгийг дамжуулахад зөвхөн ард түмэнд ингэж дамжуулдаг биш байх нэ. 말씀을 전할 때 우리가 당신들은 너희들은 예? 뭐 그렇게만 하면 안 됩니다. 우리가 자신과 포함해서 우리가 회개하고 하나님께 돌아가자. 이렇게 자신이 먼저 하나님 앞에 회개하면서 하나님께 돌아가면서 말씀을 전하는 것입니다. Тийм учраас бид нар бурхны үгийг дамжуулахдаа эхлээд тийм ээ юу ч хэлэх вэ гэхмэл та нар гэлгүүгээр тийм ээ бүгдээрээ хамтдаа бид нар гэж ярьж бид нар бүгдээрээ гимшцгээе бүгдээрээ ингэцгээе хамтдаа ингэцгээе гэж одоо бүгд ингэж ярих хэрэгтэй байна. 호수아 선지자도 자기도 회개하고 하나님께 돌아간다는 거예요. Эндээс бол Хосия иш үзүүлэгч ч гэсэн тийм ээ өөрөө бас гимшиж өөрөө ч гэсэн бурхны өмнө очих хэрэгтэй байна. 그래서 오라 우리가 함께 여호와께로 돌아가자 함께. 예? Аха. Тийм учраас юу ч хэлсэн бэ гэх юм бол эрэгтэн эзэн рүү буцацгаая гэж тийм ээ. Учир нь тэр биднийг гэж дандаа хамттуулж одоо бүгднийг нь хамаатуулж хэлсэн байна. 호세아 선지자도 이스라엘 백성들과 함께 나도 회개하면서 하나님께 돌아간다. 이걸 선포하고 있는 겁니다. Хосия иш үзүүлэгч ч гэсэн тийм ээ. Одоо би ч гэсэн бурхны өмнө хамтдаа очиж гимших болно гэдгийг гэж одоо хэлж байгаа юм. 여호와께 돌아가야 될 이유. 왜 우리가 여호와께 돌아가야 되느냐? 그 이유를 하반절에 설명하고 있습니다. За тэгээд тэрний дараагийн хэсгээр төгсгөл хэсгээр одоо 1-р ишлэлийн төгсгөл хэсгээр бид нар ер нь яагаад бурхан руу буцаж очих ёстой юм бэ гэсэн шалтгааныг 1-р ишлэлийн төгсгөл дээр хэлж байна. 예, 왜 하나님께 우리가 돌아가야 되느냐? 그 이유를 하반절에 말하고 있습니다. За тэгвэл бид нар яагаад бурхан руу очих ёстой юм бэ гэдгийн шалтгааныг 1-р ишлэлийн төгсгөл хэсгээр хэлж байна. 하나님께 돌아가면 그 상처를 도로 낫게 하시고 그 싸매어 주신다는 겁니다. 다 치료해 주신다는 거예요. Хэрвээ бид нар бурхан руу буцаад очих юм бол бурхан бидний шарахыг тийм ээ шарахыг боож өгнө биднийг одоо эдгэж өгөх болно гэдгийг хэлж байгаа. 하나님께서는 돌아오는 그 이스라엘 백성들의 그 병을 낫게 하시고 그 상처를 다 싸매어 주신다는 겁니다. Бурхан буцаж ирсэн Израилийн ард түмний тэр шарахыг нь эдгэж өвчнийг нь эмчилж өгөх болно гэж хэлж байна. 그래서 이 라파라는 히브리 말이 있습니다. 해봅시다. 라파. Рапа. 이거는 고치다, 치료하다는 뜻입니다. За тэгвэл энэ рапа гэдэг одоо еврей үг байгаа бөгөөд энэ нь болохоор юу гэсэн үг вэ гэх юм бол эмчлэх, эдгэх гэсэн утгатай байна. 그래서 라파엘 하면 하나님이 치료해 주신다. 하나님이 고쳐 주신다 그 뜻입니다. Тийм учраас Рафаэл гэх юм бол бурхан эмчилж өгнө, бурхан эдгэж өгнө гэсэн утгатай. 다 같이 해봅시다. 라파엘. Рафаэл бүгдээрээ дагаа хэлээрээ Рафаэл. 예, 이거 하나님이 치료해 주시고 고쳐 주신다는 거예요. Энэ бурхан эмчилж, бурхан эдгэж өгнө гэсэн үг. 하나님이 다 해결해 주신다는 거예요. Бурхан бүгдийг нь шийдвэрлэж өгнө гэсэн. 이걸 좀 선포하고 있는 거죠. Үүнийг одоо бурхан үүнийг одоо тунхаглаж хэлж байна тийм ээ. 또한 그 상처를 싸매 주신다는 뜻이 또 있습니다. 그 상처를 싸매 주신다. Саяных болохоор Рафаэл гэдэг нь болохоор бурхан биднийг эдгэж өгнө гэсэн бол харин одоо нөгөө шарахыг маань боож өгнө гэсэн бас утгатай үг байдаг байна. 하바쉬라고 합니다. 하바쉬. 하바쉬 гэдэг. 예, 하바쉬. 상처를 싸매 주신다. шарахыг маань боож өгнө гэсэн. 예. 그러므로 이 라파와 하바씨는 모두 병을 낫게 하시고 치료해 주신다는 것입니다. Тэгвэл энэ Рафаэл болоод харин танаа 뭐죠? 하바시 гэдэг нь болохоор нэг нь өвчнийг нь эдгээр нөгөөх нь шарахыг маань боож өгнө гэсэн үг байна. 여호와 하나님께 이스라엘 백성들이 돌아오게 되면 하나님이 다 그 상처받은 심령을 다 치유해 주시고 깨끗하게 낫게 해 주신다는 거예요. Эзэн бурхан руу тийм ээ Израилийн ард түмэн буцаад ирэх юм бол бурхан тэднийг одоо тэдний шарахыг нь эдгэж боож эмчилж өгөх болно гэсэн. 그러니까 이제라도 늦지 않았으니까 회개하고 돌아오라는 것입니다. Тийм учраас одоо ч гэсэн тийм ээ оройтойгүй байгаа учраас
гимшээд буцаж ирээрэй гэж хэлж байна. 그래서 호세아 선지자도 나도 이스라엘 백성과 함께 우리가 회개하고 하나님께 돌아가자. 이렇게 선포하고 있습니다. За тийм учраас а Хосия иш үзүүлэгч хүртэл би ч гэсэн Израилийн ард түмэнтэй адилхан хамтдаа гимшээд бурхны өмнө буцаж ирье гэж тэр хэлж байгаа. 출애굽기 15장 26절에 보시면 좀 구체적으로 나와 있습니다. 출애굽기 15장 26절. Египтээс гарсан 15-ын 26 дээр 15장 26절. 읽어보세요. Египтээс гарсан 15-ын 음, 26 15장 26절. 읽어보세요. За 15-ын 26 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол тэр хэрв та нар өөрсдийн бурхан эзний дуу хоолойг анхааралтай сонсож түүний мэлмид зөвийг үйлдэж түүний тушаалуудад чих тавьж түүний бүх тогтоолыг сахивал би Египтчүүдэд буулгасан өвчнүүдээс нэгийг нь ч та нарт буулгахгүй. Учир нь эзэн би бол та нарыг эдгээгч билээ гэвэ. 자, 여기 나는 너희를 치료하는 여호와임이니라고 선포합니다. За энэ дээр харах юм бол би та нарыг эдгээгч эзэн би бол та нарыг эдгээгч билээ гэсэн ба. 자, 이것이 바로 라파엘입니다. 라파엘. За тэгвэл энэ маань нөгөө Рафаэл гэдэг. 라파엘은 라파엘. 여호와께서 치료해 주신다 뜻이. Энэ Рафаэл буюу одоо эзэн эдгээгч гэсэн үг байна. 우리 여호와는 치료하시는 하나님이십니다. Тэгвэл бидний бурхан бол эдгээдэг, эмчилдэг бурхан байна. 모든 질병에서 모든 문제에서 우리의 육체의 질병과 상한 심령, 상하고 통해하는 심령을 다 고치시고 치료해 주신다는 것. Бидний бүхий л өвчин, бидний бүхий л зовлон тийм ээ бүх зүйлийг эдгээж, эмчилж одоо өгдөг бурхан байна. 자, 시편 147편 한번 가봅시다. Дуулал 147. Дуулал 147. 시편 147편 147. 자, 2절과 3절 봅시다. 2, 3 дугаар ишлэл. 147-гийн 2 хийгээд 3 дугаар ишлэл. 네, 시편 147편 2절, 3절 다 같이 한번 읽어봅시다. За 2 болоод 3 дугаар ишлэл бүгдээрээ олоод дуулал 147-гийн 2 болон 3 дугаар ишлэл бүгдээрээ олоод хамтдаа уншицгаая. Дуулал 여호와께서 예루살렘을 세우시며 이스라엘의 흩어진 자들을 모으신다 그랬습니다. За дуулал 147-гийн 2 хийгээд 3 дугаар ишлэл. 자, 여러분 교회. 이 교회를 하나님이 세우신 목적이 뭐예요? За тэгвэл энийг хамтдаа уншия. Энэ юу гэж байна вэ гэх юм бол эзэн Иерусалимыг босгон барьдаг. Тэрээр Израилийн таран бутрагсдыг цуглуулдаг. Тэр эмтэрсэн зүрхтэй хүмүүсийг ангааж тэдний шархыг боодог гэж. За тэгвэл чуулганы хийдэг ажил юу юм бэ? 요새 예루살렘은 신학시대의 교회를 말합니다. За энэ дээр гарч байгаа Иерусалим гэж юу хэлээд байна вэ гэх юм бол шинэ гэрээний үеийн одоо чуулганыг хэлж байгаа. 그래서 오늘날 이 교회의 사명은 복음을 전해서 흩어진 자들, 이렇게 하나님을 떠난 하나님의 백성들을 모으는 겁니다. 오라, 오라. 예? 회개하고 돌아오라. За тэгвэл өнөө үед энэ чуулганы хийдэг ажил гэж юу вэ гэх юм бол тарсан, бутарсан ард түмний тийм хүмүүсийг одоо дуудаж цуглуулдаг байна. 이 모이게 해서 오라고 해서 교회로 오라고 해서 어떻게 해야 됩니까? Тэгвэл тэд нэрийг цуглаан руу ир гэж дуудаж цуглуулад яах ёстой юм бэ? 3절. 3 дугаар эшлэл дээр 상심한 자들을 고치시며 그들의 상처를 싸매시는도다. за 3 дугаар эшлэл дээр харах юм бол юу ч хэлж байна гэх юм бол тэр эмтэрсэн зүрхтэй хүмүүсийг ангааж тэдний шархыг боодгоо гэсэн. 그들을 치료받게 하는 겁니다. 하나님의 말씀으로 치료받게 하는 거예요. Тэгвэл тэд нэрийг дуудаж цуглуулад бурхны үгээр тийм ээ эмчилж эдгэж өгдөг байна. Эмчилж эдгэж өгдөг байна. 이것이 바로 라파, 하바시. За энэ бол 라파엘. Рафаэл, Хабаш байна. 이 하나님의 말씀이 이렇게 사람을 치료하고 고치고
사람의 생명을 살리는 것입니다. Ингэж Бурхны үг бол тийм ээ тэр хүмүүсийг эмчилж, эдгэж тэр хүмүүсийг амийг аварч яддаг байна. 여러분 이런 사명을 하나님이 주신 거예요. Та нарт ч гэсэн энэ үүргийг Бурхан өгсөн байна. 얼마나 그 중요한 사명을 하나님이 주신 겁니까? Бурхан ямар их чухал үүргийг та нарт өгсөн байна вэ? 우리가 이 사명을 위해서 우리가 하나님의 말씀에 더욱 충성되게 우리가 그 명령을 따라가야 됩니다. Бид нэр энэ үүргийн төлөө тийм ээ Бурханы тушаалд улам илүү итгэмжтэйгээр тэр тушаалыг дагаж явах хэрэгтэй. 여러분의 손에 달려 있어요. 여러분의 손에서 많은 사람들이 치료받고 다시 소생하고 다시 살아나야 됩니다. Энэ бол та нарын гарт байгаа бөгөөд та нараар дамжуулан олон хүмүүс илүү их юу хөө олон хүмүүс тэр эдгээгдэж, сэргээгдэж тэр шинжлэлийг авах хэрэгтэй байна. 기도합시다. Бүгдээрээ залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун Бурханы эцэг минь танд талархаж байна. 하나님께서 교회를 세우시고 이스라엘에 흩어진 자들을 하나님이 모으신다고 했습니다. Бурхантай чуулганыг босгож Израилийн таргасан ард түмнийг цуглуулна гэсэн. 그들을 치료하시고 싸매 주시고 그들을 회복시킨다고 했습니다. Та тэднийг эмчилж, тэднийг шарахыг нь боож өгнө гэсэн. 죄로 말미암아 상하고 통해하는 그리고 상처받은 그런 심령들을 치료해서 회복시켜서 하나님을 잘 섬길 수 있도록 그런 사명을 저희들에게 주셨습니다. Үнэхээр тэр шархацныг шарахыг нь боож өвчнийг нь эдгэх энэ чухал үүргийг та бидэнд өгсөн билээ. 여호와께서 치료하신다. 돌아오는 자에게 회개하고 돌아오는 자를 하나님께서 말씀으로 치료해 주시고 고치시고 싸매 주신다고 했습니다. Гимшээд буцаж ирсэн хүмүүст Бурхан та тэднийг эдгэж, эмчилж, боож өгнө гэсэн. 사람의 영혼을 살려내는 그러한 직무를 저희들에게 맡겨 주셨습니다. Хүмүүсийн сүнснүүдийг эдгэх, хүмүүсний зүрх сэтгэлийг эдгэх ийм чухал үүргийг та биднэрт хариуцсан билээ. 이것을 잘 깨닫게 해 주시옵소서. Үүнийгээ сайн ойлгож чадхад та туслаарай. 더욱더 저희들이 충성된 하나님의 일꾼으로 사용해 주시옵소서. Илүү тэр итгэмжтэй Бурханы боолууд болгон та биднийг ашиглаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.